Radio Bulando Vata, Mekauti Kenda Vatamai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseyani. Ongo na Radio Bulando Vata San Francisco, Mekauti Kenda Vatamai. Radio Bulando Vata, Mekauti Kenda Vatamai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseyani. Mata
Ana radio mbulan do watar to mai wakatar tiko ani ave kenda na laulau na dhandra ke moana ana kabe pena ka ni buke lulu ndendai na ka ruasanga bula ka vani singa ni bula January au ni taka ni mbulan pena ka tiko se vinga na vano ni sema tiko mai kina ana kabe pena ka ni buke lulu ndendai sa lutu lebu tiko we ke mdo mai viti wakanu ni pena ka talitunga ani ana duindu vanua da sema tiko kina da we sema tiko kina duindu tiko na singa duindu na ngauna ia da wakavina pena ka tiko ni solitali tiko na idengo ni mbula do tale na singa ni vengaravi na singa ni kua se mani tawidawanga ngaravi tiko se mani o dei antangaravi tiko and singa venaka ni kua au wakawini venaka ni rao ni tamai vei se mati tale tiko and anonde wa siningo no vata and kabi venaka ni vuke lulu in dendai so reti kam ni mo ni sema tiko ngā mai ni kua na singa vuke lulu be kam ni na senga tiko ni se kilao ni ngai sema vau tiko mbeka mai dorongo di tiko kina na tosa ni ngauna kando mai vengaravi tiko ni kino siti ve ni raturala o ni sivino vai na tini na miniti ni sema tiko ngā mai o tia ve kam ni na ndau nrenre tiko mbeka na ngole ani vali ni lotu ena vuku ni dhaka o so dhaka se so mbeka na oso sa tali tu au sureti kam ni mo ni sema tiko ngā mai na ve mama ni ono dorongo di tiko kina na nonde wasininga ono vata nongu viti nongu vanua me wakaira to ni boso te au nongo chisu nongo vanua ertondo be garavi tiko ni kina na songo lotu na New Methodist USA o ia mena be mama ni ono kina vitu na kaloko na kavi ni kua nimbula vinaka wakanu ni vinaka tiko ani na sere kataravango matai tiko ni nonda ser ni vena numi au wakambula tiko ni kina ve di lady di bula vinaka maramanita wakanu ni vinaka tiko ani ve kimundo na city lewe San Francisco wakatanga kina ve aseli sa maka nimbula vinaka aseli sema tiko mai Rokara Road, Ndombula vinaka. Wakanu ni vinaka talitunga koia ve te maleti ke Abigail. Vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua, ke kamni na sema tiko mai na vevo no so, o ni sema tiko mai kina, senga mbeka ni ureide tiko na idhamu ni, ia ni senga tiko ni nguile dhabi ni na numi saratunga yani, na serongo. Toka tunan raki ve ke tau, na tomba levu San Francisco, wakilei tiko na udha na lomani vida na singa sa otingo, ia sa totoka mai, wakarita ka tingana tau nin raki, nin totoka tunan raki. Na loma ni vida na singongo, ko e anda wakawini venaka tiko kina ni na wuke tiko na vitavi ke de sara, e ngaravi tiko. Noma ni toka ningo, una vuninda kua, ni mula venaka.
sambalina no mamai vale nindia levu mai ona ia yare ona ia oia mera totoro sangai lolo na ua satangamu ravasua satangamu tangamu satandola dolandola ona ia yare ona ia oia mera totoro na 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 hey na 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 mbongi ni bunde na mbongi endai taki manda vakasi sinai sambala bundina endo sengani veirai suwa vake maile wandaru simba musuka sombu ya vinawani siwa songo ngani marau le vakatangi ni durumiao au na musuka tunga senga taleve au na mandua suwa vakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa au na musuka tunga senga taleve au na mandua suwa vakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandenge au samodenga eke amusandenge au samodenga eke amusandenge au samodenga eke amusandenge au samodenga tuda que manda mai tu isi la vena linganda rondani si kuatale niko kao ai no musinga ni sudu endai toso mai no gulewa mai tukuna vea uno mulenga masa ati indina lenana amusandenge ndaru mai meke auna musuka tunga senga taleve auna mandua suwa wakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa auna musuka tunga senga taleve auna mandua suwa wakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandenge au samodenga eke amusandenge au samodenga eke amusandenge au samodenga eke amusandenge au samodenga eke auna musuka tunga senga taleve auna mandua suwa wakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandenge au samodenga eke 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 amusandenge JJ's Food Shack. E tiku kevi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana no to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California.
Então mate kuniti wale bebekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana bayatini corona leni bunua mana wasa Pasifika America ni tobi reti kuna mate ngona hepatitis B. Ongo libu dhaki na kenara ni betobi sena tobi kuna mate ni ngadha se liver cancer. And then remendo kila kesa tebi kwentiko. Mebakani sa ngusoti ni kene bakatakila kila se symptoms bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51 sesi kobana nondo to website www.sfhepbfree.org. Do yan Robina kana maraman naita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gora san ba di kata-kata binakasar tunga toboy simpang bakau. Gai wai dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa binakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini bagai singelebu. Kitu sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau buka singelebu se buka kabi, barau te itu buka manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menta tu ide ti, kena buka singelebu se buka kabi me buka na buka sekera. Na sui, ike te buteke roro buka lolo keina vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamari vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wolna kaloka na mataka, kina wolna kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolo dua Orange Street, Santa Rosa. Dendran beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos-tos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rua vina bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilebu ni lotu lebu bei kemundo e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Na radio bulando vata samai sivitonga na tolu e na rua sanga bulu kavitu na miniti e unitakan yo ni bulambula benaka tiko venga na vano ni sama tiko mekina e na kabi benaka ni buke lulu en tendai ni karu sanga bulu kavani singa ni bulo January. Ngonongo tiki wuni ambakin de kelake di tiko nandau somi baka dhava na ngona the file kina filing your tax income tax return. Kena ngona tiko ngo sana yawe tiko yani bekenda na dhaka tu and baki saoti sana roni na yado tiko ani ngona nomuni W2 sen 1099 na formu ya sana yado tiko ani ya eso sembera tiko bekar na loma taru taka tiko baka dhaban bekan tax ID number ram bekan yuna dhakava indona nongo tax ID number sen dono bekam yuna dhakava indona nongo tax ID number ya nikua mai baka idur tiko kina indona workshop dona conference karto bakari taka tiko me kina se rato bibu ke tiko kina rato bakarau taka tiko na tambana karto ndo venga ravi tiko be kanda na be mata tamata kanda ngole mai na be mata ni tu eso kanda sami vakai tiko e na vanua libongo Amerika na edan rato tiko na edan ni songo ya na AAPI sena Asian American Pacific Islanders organization kona songo go e bakarurungi tiko e na nona valni bola liu na kobana ni California Gavin Newsom. Na be ka kede sara membali tikenda na ngole mai na be matanitu tani so kanda sami wakai tiko na vano levongo Amerika wakambimbi tiko be kenta to na ngole mai na wasa Pasifika arto na ngole mai na matanitu wakai Asia and mai wakarurungi tiko ngo endona songo kanda wuki kenda wakalevu na bukuni nonda mai wakararama taki tiko na be tambana so karatu karoni na be buki tiko be kenda na be tikini nonda mbula kede sara roni da wakasamataka na nonda ngole mai ando mai sasanga mbula na vanua lebungo koia endo dona
ondo bakarita ka bakalevu ni ke mamindo vital no kere na nongi tokani. Ang goindo na kaundo wase bakalevu ni o California e wakatu na kena senga walenga ni baleta na kena wakaita mera baleta talimandanga na lawa i tu e California as a state ni o koe sa wakanga indu ngana mata ni tu wakata ki koe ai. O ia na indu na ka indu tu taka bakalevu na state ngo California na nondondondonu ke na veka ke de sara e tu karawa ni na wakaraurau te kikina na nonda mai sa sangambula o ke anda ngole mai e na vi matini tu tani anda mai Vivu ke wakalevu e na kena mbula wakailavu ni matini tu ni state ngo California ka ngai nronrova ya ni na matini tu levu Amerika. E ando na ka e ndau tali tu kena via na state ngo California. E ni kua mai wakaidhuri ndo na press conference e na kena nonda mai wakarara matakitiko e na vi tukutuku matela le so member le tiko na tax ID se na I-10 se na TIN number do ke laitu da ke latu na tax ID ia na kena tukutuku matela lai koia o nangi wa se tiko ani na dona ngona leka ngango sure tiko mnini se matiko ngamai na vi kai so endo mai wa se tiko ani na nonda vato ngona radio bulan do vata kanta baka binibina ka tiko kina vi songo so me baka na ethnic media services vakatala kina na regional Pacific Island Task Force o yana isong lebu sa rangai ndo lako mai rangai ndo baka meu ka na boso baka samataka ngai sudu mai kina na vi songo e so ka do baka ndore me kina na vi tukutuku me rani na buke kanda tiko na ngole mai na vi matinitu me na wasa Pasifika ka wakatelinga kina o ira mai Asia, China, Vietnam ke na vi matinitu waka Asia tali so. Ya, o suret kimnini se matinga mai na dona ngona leka ngona ge wase tiko ani na vi tukutuku e so e mai ke mami mai wakarara matakitu kina ka sa kere tiko mai kina me ke mami nangai mai waka Menge mai waka o se tukani nei tukutuku ka ke mami wakarara mateke me kina na mataka ni kua. Se amatiko ngā mai, e na ve mama ni sivi na vai na tini na miniti na nonde wasini ngona wata wakatoka i tiko na tosani ngauna, e na ve ngaravi nei sitiwe ni ratura la ka ve toko ni tiko kina na Divine Group of Companies, ke na MK Cake Hub. O te ana ve mama ni ono, rongo di tiko kina nonda i wasini ngauna ni lotu ka ratondo mai ve wakarauta ki tiko kina, ve ngaravi tiko kina na New Methodist USA. O iana nonda porokaramu ke na ve ulutanga tali sona ge me do raka tiko yani e na nonde wasini ngona wata ne kavini kua. Ia, ko na press conference, una gai wakamadhala take yani, na dona ngona leka ngango, ni oti na nonda vital noa se na oti na nonda porokaramu ni kua na gai mbiu yani na kiana link, e na nonda tau wata ngona radio mbulan do wata na link wakavawalangi, we kiomani o ni na gai virongoda na kiana wakamatela lai, ia na kiana wakaviti o na sanga ami o wakandeo take yani na dona ngona leka ngango, se amatik ngā mai na nonda i wasini ngona wata na radio mbulan do wata San Francisco. Me kauti kia anda wata tiko mai, ni sa sivitongo na ni sa votongo rusanga vulka walu na miniti me vana ka loko, wuke lulu na i ka rusanga vulka vani singa ni vula January. Dombula vinaka ni la cheleta na wanga liva waka nui ni vinaka tiko ani viki mdrau, rosa tiko talangoi na city, sen rosi tiko ngā mai mbaravi. Waka mbula tali tiko ani vei sera tu ivuia, vinaka waka levu na sema tiko mai na kavi ni kua, waka nui ni vinaka tali tiko ani viki mdrau na vei tumbuni, vei tinani, wakati nga kia na vei di Lady D, mbula vinaka maramna ita, aseli sa umaka ke kimdo na sema tiko ngori mai na Rockara Road, dombula vinaka Abigail wakati nga kia na vei Temaleti, we wakambula tali tiko ani kia na vei kimdo ke sarna family, mai nandawa, kimdo tali nga mai watuanga, mai vale levu, dombula vinaka. Tonga nei tavi serengo, mai vereton na Delaisea, and a radio mbulan do vata San Francisco, me kauti kia anda vata tiko mai.
Ana radio mbulan do vata, to toka nei tawi se roe asa mai, wo toki na goe tini ka walu na miniti me vana ka loko. Awa wakare taka tiko ni ani, o na mai wase toka ani e sona ka wase mai ve ke mami, ka ke mami sa kere mai kena na bengaravi, e na ve tambana ke ve sarani waka i tukutuku, ve ke anda e na kandongole mai na ve matani tu waka wasa Pasifika, mai na wasa Pasifika waka tanga kena, ve rana ngole mai e na ve matani tu waka e CSO. Mai wakare taki tiko ani, waka matata taki tiko ani, sona ka member letter tiko na tax ID. O kila ne dona ngona, e senga so tini da waka samataka tu, senda tora waka mbimbi na tax ID, sen na 18. Wakambeka nang o waka samataka tingo na ngono sengi ado mai kina senga mandangani do vitala no taki na tax ID. Ya, o tia sanga indo lako tuna vitala no ani senga na tax ID, e senga ni ngani tikenda se senga ni dondono me da waka yanga taka, Vati ko mai ana vitala no na yamanda na ngono sengi ado mai kina. Ya ngo, sa mai baki vida toka, sa mai baki sanga bulu toka ngo, ka sangai mai mataini ngona go me waka kina ndo na press conference me wakarita ki mai kina na mbimbi ke na inaki ni tax ID ke na kena rawa ni wakaanga taki o kenda e rauni da wakaanga taka me wuke kenda kenda sa ngole mai e na be matani tu waka Pasifika waka e sia ka se senga tiko na pepa e rawa ni da wakaanga taka na tax ID. Ngo ndo na press conference ange waka i dhuri sarangana mataka ni kua ko tuku na tiko ya Wakathatha, una wase toka ngai ani so na kaka wakamatei lalai teki mai na press conference ia na kena wawalangi, au na game beauty ani na link ni o tina nonda programo e na kawini kowe ke o ni na gewe rongoada na kena na nonra bosa sarti ngā mai o ira na wakelesi mai na veitambane so, ka rawi ngarawi tiko e na nonda ngarawi wo kei tiko o kenda kandangole mai na ve matani tu e so, na kena wawalangi. Koe au na game beauty ani na kena link ni o tina nonda programo e na kawini kua. Ia, wakathatha sarai, watiko ngoa na veka soe me wakamatata taki tiko ni kua, member letter tiko na bimbi ni tax ID. Matai, senga ni rawa ni ko wakaanga taka, ngoe senga ni rawa ni wakaanga taki, me sosomi taka na iwola tara ni dhaka sena work permit, sena work authorization, senga ni keni naki, se senga ni rawa ni ona wakaanga taka. Ia, ia wakalawa na kai tukuni mai. Ia, dina ngā, ni o kenda tō, sa rawa ni tō wakaanga taka tū, me tō dhaka kina, baleta ni tukuni na kai e lasa kina ngoa niko na gei wakarongoada na vitala noa na kena wawalangi. Ni sa tukuni mai, matai sarani kai tukuni senga ni rau niko wakaanga taka na tax ID me sosomi taka na nomu i volatar ni dhaka sena work authorization. Ia, o tingaya, sange wakamadhala taki mai, ke wakai tiko e wangoa na kai tukuni, e lasa taliwi au ni wakarongoada tiko, ke wakai tiko ndo na nomu na wure ni lavo sena income. Io, ngai waka samataka na nomu income, sena ke mui sau, e na lako ngā mai ke waka i ko dhaka. Ia, ngai tukuni tiko waia, i ko rani wakaanga taka na nomu tax ID to file your income tax return, Ia, kila waka meru we sanga toka ngā rongo, matai i tukuni mai ni senga ni rau ni ko wakaanga taka, me susumi taka na nomu work authorization and work permit. Ia, o te asanga i tukuni ni rawa ni ko wakaanga taka na nomu tax ID mo to file your income tax so you can get that tax credit, kona e soer do wakaanga taka na tax ID. I liua senga ni rau ni ndo wakaanga taki wango. Koea ndo na kau marutaka kina, nongu sea ni ngo, marutaka mandangana, nongu rongoada na mataka ni kua, ni ngo sa iko rau ni ko wakaanga taka, to file your tax and you are entitled. Tu ni rau ni ko na torali sutale, e tolu na undolu ke waka na labo lebu ndundu era ni ko tora ni ko file taka nomu tax using your tax ID, e tolu na undolu $5,250. Ani labi koroni na torili stali si soma tali me viko na matini tō. Ia, na kai tali kinongo o California nduanduanga ke Colorado. Ronga na rua na state ongo e rau sa wakaianga taka na tax ID. Rau sa wakatarana nonda wakaianga taka na tax ID se na IT number menda to file our income tax and to get that credit back. Ia na kai wakamatata take mai ni kua. Ia,
E vida na kai rauni ko bakaanga takakina na nomu tax ID. Dua, to establish a financial history for you and your family. Kila indo na kai da kilatu na kena bimbi ninda lako mai Amerika na credit na nonda credit. Me tiko binaka nomu credit na rau nomu boli rau nomu do bankarvale na beka bao ya. Ia Kongo tuku ni tiko ngone ya ni rauni ko bakaanga taka na nomu na tax ID to establish that financial history for you and your family. Dua tale na rauni ko na Kongo au loma taru taka kau au na sanga meu na bukia dua me rauni o wakan dina taka kina. Mala tongo senge lak nga mai ni ko, senge rongo di nga mai ni ko. Koe au na sanga saranga ke wakai ndue wakarorongo tiko mai ngo e ki la tiko indo na wekana e sanga tiko na nona driver's license, laiseni nin reiva. Topo lea mantango mbala te na kai wakarita ki mai ni ko ya. Ni ko rau ni ko wakaenga taka na nomu tax ID men dua kina na nomu laiseni nin rei vai. Driver's license. Ia, da kila kete tiko i wekenda tu i California na vida na baki sa oti sa mai dola tiko kona nonda rawa ni waka laiseni. Rau ni ko ndua vi ko na nomu laiseni nin driver without a social security number. Ia, kila na ke waka ndo ne rani dala o nangai waka reda tal na I think it's AB60 sen na AB16 back ai. Do ke ndo e 70 kumengoro ni waka ndon te ki o mai ona sanga meu nangai waka reda ani. Ia e rau kina ninda koe ko rau kina ni rangole mai sa rau ni mai daka na nonra laiseni nin reiva without a social security number. Ia ngo tukuni tiko ngai tukuni meni kua ni rau ni ko waka taka na nomu tax ID men dua kina na nomu laiseni nin driver i California. O be toka rua takatalea, rau ni ko wakaenga taka na nomu tax ID, me rau kina nin dua na nomu driver, na nomu laiseni nin driver i California. Driver's license, Dua tale, establishing credit, o waka samataka na vida na imbake sa oti, ndo na nungoi tokani, ngai waka watinga sa ngai o na watina e waka green card, yo koe senga tiku na nona green card senga robi o tininga gai tuku no koe ngai wakaanga tako koe na nona tax ID ana mateningo no sa ngai rongo the kina ni rani wakaanga taka na nona tax ID e lindo lava nona bank account ko na au klasa na via tini na mbaki sa uti wakaanga tako na tax ID lindo lava kina nona bank account kina nona credit card erto so liabi ko na credit card baleta ni sa tiku na nona tax ID ia wakandi taki mai ni kua ni rawa ni nandua na nomu credit card wikiam ni na numa tiko se o ni wakasama taka tiko ndona ngoni sala me na rau kina ni ndona ni credit card me rau ni na tarada kina nomu ni credit rau ni ko wakaenga taka na nomu tax ID number rau talanga ni kona lindo lava kina ndona nomu bank account au ki lawe kenta tōna sa waka bank account era tūna weka and bia buke ira me ndua nonra bank account go ndona ngoni sala se na ngandrevi mai na wakararota ki saranga na no mundo lava na nona bank account ke wakame sa tiko na tax ID ndua tale e rau talanga ni kuna voli vale rani ko boli vale ke wakai tiko na nomu tax ID. O yana vi kai so vida na kai rito wakarita ka tiko mai na wakalisi mai na vita mbane so kara mai Wengarawi tiko na press conference na mataka ni kua. Vida ngana kai o ngandreba mi o se talanga yani e watok ngo mai na virto na IRS. According to IRS, Inland Revenue Services, ina ronondolutin kalima, nambaki ronondolutin kalima, e $1.1 milioni nandau somi wakadavadava sena taxpayers with 18 era soma e 5.5 na bilioni ng dola na nonra soma na nonra wakadavadava. Era wakaanga taka na nonra tax ID kara soma kina na nonra na wakadavadava e somi lista leani with payroll and Medicare taxes. Tōthoko overall contribution came to 23.6 billion in taxes paid using their tax ID. Esa ndo na ilabu-lebu, raunin da
rau ninda kaike ni sa rautanga me sana me na wakalau taka o California a wakatanga ki no Colorado gai tuku ni tiko to wakaritaka tali tinga me ni koni so talina state e sa rabetal no taka tiko na kena winaka me na wakandonu ina kena wakaanga taki na tax ID me bukia na kena na mbula wakailawo ni dona state koia ia na ronondolu tinikadhiwa Ronondolu Tinkadhiwa, IRS received over 2 million returns filed by 18 taxpayers. And then ilabulibuya, ruana milioni na Ronondolu Tinkadhiwa, e ruana milioni na ilabo. Koira na wakaanga takatiku nonra tax ID, filing their income tax return. Ia koia na rosangabulu, nembaki rosangabulu na state of Colorado ki California, rosa mataini state, rona ruana state, ka rosa wakalau taka, sa ro wakatara na kena wakaanga taki na tax ID number, member letter na kena nonda file taka na nonda tax return. Na mbaki. Ia, ruana state ongo Colorado ki California ka wakaritaka tiko ia, with talina state, e sarvi talino takatiko na kena sana wakatarai talinga me wakaanga taki na non-state na tax ID number. Maximum tax that can be claimed from an 18 taxpayer, koia na kena ngona sarangango san dolango au kilana lisonga tiko mbeka na bulo e pireli, menda sanda na file kina na nonda tax e na wakadabadaba, kena lewundondu ni labo iku rau nina claim taka e tolu na ondolu, 5 na rau ruasanga bulu kadhiwa na $1, ke waka iku file using your tax ID number, na nomu TIN number. Ia ke waka e ndua na ngone, ke waka ndona ngone e tiko e semberni ambaki 5 na ngone ngo e rau niko file takatalinga na tax mo claim taki koe but koe ke waka iku sandorongo de tiko e irna valubeni e rando tiko na ilabo e randra file taka o irna itumbu se o irna ndau ni veisusu e na bukunra na ngone ia kongo ko batanga ia na wakasama batanga ia raniko file taka kina indona ngone ke waka iko waka tax ID liu e rangana do wa social security number e raunira you claim for that child. Ia ngo o iko ke waka tiku na nomu tax ID o iko rani file taka na ngone ke waka semberni ambaki 5 na ngone a iko rani file taki koe and the maximum amount e rauni na soli lista le mebe iko e ndona ndolu ndona nrau tini ka vitu na $1 ndona ambaki Abatiko ia o tia ke waka mani ke waka na ngone waka social security number. Iko senga ni waka social security number, iko tiko nomu tax ID number, o ngone e waka social security number, iko roni na file taki koe, tiko file tiko claiming for that child, mea dhoba sara nambaki ronondolu rosangabulu kalima, nambaki mengo. So nambaki ngo e se rao tiko niko file taka indona ngone, e sa nambaki 5 se gase dhake manamba ki 5 se rau ngani ko claim te koe kala manamba ki 5 kina tina ka walu se rau ni ko claim te ki koe tingo ke waka o iko waka tax ID number o ngone waka social security number rau ni ko claim taka na ngone ngoa se na na nomu file taka na nomu income tax return e namba ki ngo embaki lako mai ke langana lawa endo bebe sautu ko ai tukuni na embaki mantanga ngo se raundi ko file taka endo ngone ke baka tiko no tax ID o ngone baka social security number ke sa tiko no embaki nimbula mai na me kuni CV na baki tin kawalu ia ke baka iko baka tax ID o ngone se ngani baka social security number o koia iko rani file te ki koia ke baka sembera ni embaki 5 ni taka ni sama tato ia ke bukai senga ningai vitartar mai se ningai rongoda na kena babalangi de sobe kianda endo matata da kena nonda rongoda na i waka madala waka babalangi koe au nage mbiteani na kena link ni oti nonda to veital no se na nonda to programo na e kavinikua dona panongo na matani na state ngo California endo dona ka e usu tutu ni nona i kena didi wakitu na state ngo California na non rendo biuta mai na vika so na vitambana iso me wakararotaka na nonda ngarabi nonda sotavi na nonda ngangandri o kianda kanto ngole mai na vi mateni tutali so koe au ni taka ni sana matata tiko ia e vida na wakatataro ndua wakadava na tax ID rani expire se senga
kenda sakilati ko ni na expire na nomu tax ID io e na expire walenga onu taka ni obi waka mata taka ni ngo e na nomu tax ID ona ngandreba mo laki waka vo taka tale se e na expire na nomu tax ID ke waka iku sa tolu nemba ke sember waka ndua ni ko file taka e na nomu tax return using that tax ID number e na loma ni tolu nemba ke kena bali lakame nomu tax ID Tika wo file tax arna no mu tax na via mbaki. A koe ai kona toru tinga no mu tax idea na senga ni ngandrebi mo na laki waka wo takatale. Sena senga ni na expire na tax ID o ya. Di taka ni sana matata tiko ya. Koe ando tale na taro i tiko. Ka ngandrebi tale ngā me waka matata takiani. O ke lango endo na kato ndo vital no taka wakalevu, ka wakambimbi na weka ndo sa sanga merong ole mai, e so we kenda tau, to sando matai saranga na vi wakasala te kiani, kuni mai dhaka no mo tax ID, baleta na tax ID, rana kila sana to na kila kina immigration, niko lako mai ko mai dhaka se na no mo tax ID saranga, to sana rao ni na waksuka iko listali kina ke wakai ko mani lisa sanga listali mai, ia, to wakadhala no wakasama ya, na wakelisi mai na vitambana e soka arto vengaravi mai na mai solituku na kena arto solituku mai na mataka ni kua na IRS e senga ni wasea na nonda i tukutuku se na taxpayer information with other government agencies wakambimbi arto wakambimbi taka na immigration senga ni arto wasea na personal information na no kena i tukutuku e ndua, ka somi text ko yani, se somi waka dawa tiko yani, kena ndua tale na tambana waka matani tu. Waka mbimbi tiko na immigration. E senga ni tuverto na dondono merto na dhakawa ya, Onu taka ni sana matata tali tunga ya, na kena nomu na sangami ndua na nomu tax ID, e rawa sara, e lewu tuve ira na ndau irna tax preparer, Tax preparer ndo dhakaba na nonda i wakadhawa e rawa ni rabibu ke kina, ia e senga ni ira kethe, balete ni kila tingo e soer ndo le taroeani ge dutuku ni mai senga, ki tau senga ni ndo dhakaba na kena wakale fomu e balete na tax ID. Io, e tiko e so, ke wakai o ni vinakata me ndua na nomo di tax ID, ni wakatataru tiko, loma taru tiko, sa wakanana no taki tiko me na ndua na nomo ni tax ID, ni senga ni kilai vena vanua ni rau ni na le wale fomu kina ni vei tartar mai, tiko e so na isongo e randu bebu ki kina tiko talanga e so na tax preparer, ka rasando bebu ke sarakina wakalevu, bebu ke vikenda na ngole mai na Pasifika, Artou mai Mexico, e rangole mai wakatanga kina na matenitu waka e sia e so. E ratu e so, karadu vivu ki tiko kina, e na kena rawa ni nomu bukei, mo wakale fomu me nandua vei kona tax ID, na kanga na ngandrebu e na nomu passport. Tiko ngā nomu passport rau ni nandua vei kona nomu ni na tax ID se na kena dhaka na wakale fomu me ndua nomu tax ID. Ia, na passport au via wakamatata ni ke, na ngona i kona laki wakale fomu kina, me mbaleta na nomu tax ID, na numa tiko ni na wakau na nomu passport saranga. Senga ni na ngandrebu ndua me tukuni mai me kudhakawa ni ndona photocopy, senga. Your actual passport, na nomu passport saranga e na wakau wata ke na nomu fomu na W7 ka na wakau wata ki na IRS au ke la non ratu wali bola liu ka ndau laki solitiku mai kina na tax ID e tiko mai Phoenix, Arizona se Houston, Texas. Do tiko na waya. Ia, na numa tiko ngā ia ni kona wakale fomu me ndua nomu tax ID e na ngandrebi mona biuta mona wakauta na nomu passport. Solia ngā apua bertoka ko ngole kina merto na laki vukia na nomu wakale fomu, orto ngā ia erto na gaikota na nomu passport, se na tukuna mai erto na solia mai na wakasala na vika. So, mona dhakawa mona gai wakauta kina na nomu passport ke na fomu ia na W7. Ko saranga ia e rawa sara, ia tiko e so na wali bola na karandau beibuke, senga ni ngandrebi ki na mona wakauta na nomu passport. E rau talanga ni ko lako ngai na wali bola ni IRS e ratu o abuliti kendo tunga ngoe na vei tau ni le lewo so,
ke wakai kuna lako mo na limbiuta kina na no mo li dhaka me ko li waka leo fomu kina na tuna li fotokopi taka ngana no mo passport senga ni ngandribi mo na waka utai ia yo mandanga dona dhaka leo menda lako dangeli tur namba dangeli vale fomu tali vi ena vali bola ni IRS ko andura ranga kina biao mi dona marama ni Mexico ia sa kai Amerika tu do vivu ke sartiko bakalevu tiko mai San Jose o Sicilia na maramango sa do vivu ke bakalevu o ira ke nga era do tarungi o mai men dona tax ID do bako tabi Sicilia na nondra passport na ngonango ko sa lava ka tiko ko $100 ke kai ko bina ka te men dona mo tax ID o ko sa lava ke $100 na kena saumiani na nona ngela ki waka dhaka bita bata ke dhena no mu fomu na no passport ngai wakauta kena wali bola ni IRS member letter tiko na no mu tax ID number wakadhava no kena nambalabu ni ngauna ni ber ninge yadho mai viko na no mu tax ID number na tore tiko 5 kina ono na madhawa so embalabu sar so na rota tiko beka na rua kena tolu na wula e vati ko ia wakatau so tolo sarna kena liustale mai vira na nondra tax ID vata ke na nondra passport ia kalau dhain na marama ki robi tal no tiko na matha tingango ngai tuko na tingo no koe ni ava sa bako tano na passport ngai liali na nona passport so that can happen as well ko aminda nanggangaro ni tinga ya ninda mai sasanga tiko menda do tuko na tinga do nungu do na tabalengo kanga ni mindset me positive tiko na no mindset me ra ni na toso me na tiko kina na toso ya vida ngana ka u via mai wase tiko ani member letter na tax ID number tuku rongo vinaka vikenda to California wakambimbi tiko ni ro tinga na state e rau ni wakanga tiko kina na tax ID kasar rau kina punga sarna ka inda mai sasanga taka wakararota ka tiko na bula na toso na vanua levongo Amerika na kiani tuku matela lai se oni na virongoda na kiana vawalangi ningai sikova mai na nonda to bata ngango ni o tina vitu na ngai mbute ani kina na link ni kiana vawalangi mo ningai rongoda sivitong kona vai na vana viniti na dona ngona leka ngango nda sana sema talitunga ni kina ve siti ve ni raturalai na nonde wasininga ona ni toso ninga ona kando venga ravitigo mai kina na ve kabini bo kelulu na ve toko ni Divine Group of Companies ke na MK Cake Hub. Nang mata ni singa ni nong
senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tōna senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau Drena no te beto seaki, erto sa tu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara, we tartarngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni voliboli, ena kenagona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni ono toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarama talangani kenale waka suburi ani nanomu yaya. Mai na nonreto stoa kina nomu mate ni katumba. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana wayatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi retiku na matengo na hepatitis B. Ongoli wabekenda na kenara ni wetobi sena tobi kwa na matini na venada se liver cancer. Endende mendo kila kesa tebi kwentiko. Na wakani sa nusoti ni kene wakatakila kila se symptoms wakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono baka ni kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituwa 51watolu sisi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemada we California. We mani ruane kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Ena muna ngauna na lewu ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dabu menda vaka talutaka buka singilu utaka sa baka kapitaka ne kakuni lo malenga sa tipin dono munua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Na vei matangali kaka na itibigina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingani ka ng gamure na kaka na buwa malangin me baka na steak gai baka loka tabioka ka na coleslaw surua o tatni kailangan ko bata na kaya na pie ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto giring akin na bitu sa iba bitu tolo dio tolo duo limono se ang wala sarang alito miko may nanomota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E raw talang ani rito ulit dilibot ka na nagkemo katalawa sing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nagtoso ni ngauna kay City Veni Raturla. And a veto ko ni Divine Group of Companies San Bruno Cavaba kay na maolimat. Misambula vinaka. Ono itaka ni maza o vinaka enda aboga nanda kuya. Sa aboga daw ngautu nga nanonda aboga reili subira tiko nanonda turang ambale. Keira e so e rasolia na non rambula e na liutaki kei na vengarabi na non da matani tu kei na non da banua. E ndai una numa me ureile suwa mandakina e ndua na turanga mbale mai na enu turanga maimbau ninda se tiko ngakina mai matai welangi e na madao saoti menda sato soeni ke na isongolada. Iyo, angone turanga mbale na kena i taukei, o ratu sa Edward, tu iba noa vou, tu ngi, ta kombau. E randau kila i talenga e neada, na i taukei na i songolada. A baundua o i rea vaka i tabi talenga vaka mbimbi sara, e na mbula ni veli utake na nonda vanua, e na ngauna ni koloni, kei viti tungalala. Karataura taletunga na itutu bagai buke-buke ni Prime Minister. Ni baga rewa o tinan roti ni enay katini ni Okotoba tini kabdiwa bitu sangabulu. Sanga rasanga walenga ni turang ambale maimbau. Oratu sa Edward elube ni tui mai tonga.
Kasema tau mundu tiko kina nikua na vale baka tui mai tonga ni ambasi ka vei King George Tupou nai karua. Kei andilitia da kombau en dua veroto na makumbui ratu seru da kombau na buni walu. Kila italenga mera tui viti. Koe andilitia da kombau e baka toka ada tiko kina na koroni wuli andaindai di duru embure veira na ngone leo i tau kei mai sawani na andi da kombau school. Au sa tika bubaka da kule manda na non rambula na ngone turanga mbalengo na i tau kei na isongolada na rabo ubo mai tonga matani singa. E asudho ratu Edward na mai mbau e na ikarua sanga bulu kandua ni Disemba tini kadiwa saiwa walu. O sada buti rau na nona i tumbu na tui o sia osi na ikarua. Karatumba si katalenga avoa na turanga na tui ngo mai tonga. En dua na marama kan kia kilai lebu ya muri. O Queen Charlotte na ranandi. Katambeta na itutu wakaranandi mai tonga. Mai na tini kadiwa tini kawalu, kina tini kadiwa ono sanga bulu kelima. Na beluta kina maramongo, beba sanga bulu kawalu na embaki. Ena ituba ya, ena nangairai denyo Queen Charlotte na ikarua, mai tonga matani singa, e rau veingane ni kei ratu Edward, tungi tui wanua wau da kombau, baletani tamanrau, o King George Tupou na ikarua. O sada buto ti na yada e rakilaiki na mai na non ravanua, o siawa si na ikarua. Aya samba ki walutiko, Princess Charlotte, kangali ranandi muri. Isayamba ki waluo ti sanga isudu, o ratu Edward. E aluru tau manda, na huli ni turanga mai matabatu dou. Kalaki wakuria talengana non rabuli e na Wanganui Technical College e na tinikaniwa rua sanga bulu katulu kina rua sanga bulu kawalu. Angele ki wakadabarea ni kina Auckland Technical School mai New Zealandi. Ka bagai rongo-rongo na ngone turanga ngo na kirikiti. E matataka na timi ni kirikiti ni kornibuli mai Okalandi e na tini kadiwa tolu sanga bulu kandua kina tini kadiwa tolu sanga bulu karua. E sembula tu e na kornibuli ngo mai Wanganui na kenrai tukutuku. E ala ki beili utaki talenga mai Wadham College, mai Oxford University, mai Mbolatangane. Ni labanda buli mai o kosibote. Sale sumai kina nonda banua, me mai dagadaka bangas ni buli. Ka duru kina tamba dagadaka i tau kei, e la ki tau rasara na i tutu o waka roko tui tailepu. Au na noma walenga, ni ongo talenga na ngau na rawa veikila ikina. Kei nandua na ngone leo, mai sawana banu ambalabu, o laisa kaukiono na hedana. Na peiwe kaningo, e ambasika kino ratu William Andreu na misimisi. En dua talenga, ka anga itambeta na itutu baka lewe ni mbosalawa, ka taurata letunga na itutu baka minista e na non rangauna. Au wolo mandaike, men dua mandana kena i baka langau. Iau sanga ikindaba rawa wale saratiko ngaungo, na imbale-mbale ni nganga ni sere membaleta na tomba koloma-loma. Senga senga ni barabi wale nga talanoata kina serengo. Ongon dinasara na kenra italanoa na ngone leo ni tonga mata ni singa e rabaga itiko-tiko mai sawana. Ambuli na serengo me kenra indibi.
O irango na ngonele o kadabuti na nganganisir ni saira na vei matanggali roka. Endomoni ko lawe loma. Isa ko loma. Baga wasibi, iraluwen din ni Tui Mai Tonga o Ratu Edward. Inano na ngandi tali kisawana, isangani kani kurumbuin sa sema o titu, na bewe kani mai kea. Sa ambasi kakina na buana, kanda wakila talenga. Ni ratuangay muria ni so tale na turanga, rakila italenga. Ena vei kaiso, era mbaunga rabarawa, ena buku ni nonda matani tuebiti. Ala ise mataleke ana bewe kani, o Ratu Edward, kei na maramango o laisa, kau kiono. Meusa te iwa kusa tale mandeani, kina non rambulan na itau kei na isongalada, na rabo Mai Tonga. Ena non rasa tiko boli ena laka matani tu, era satabuti kina bunga na itutu, kara sala ki roko tui teile busar. Kandonia na ngauna era lesi kina, me mata takibiti kimbola tangane. Ki Ingilandi, me relaki tiko, me mata sureti. Me sosomita ki na iliu ni mata ni tui biti. E na ngauna e ambulikina, na tui ko chochi na ikaono, e na tini kadiwa, tolu sangabulu kabitu, me tui mbola tangane. Kei na kena banga me mata ni tungali. Asanga ni mbalabu na non rawili utaki. Sa sosomita ki reani, na raluwe, o ili sapedi na ikarua, e na tini kadiwa 5 karua. Ni kadambote na karua ni balu lebu kei bura-bura. Rasa ngole talenga na turanga may na isong lava. Mera laki bala na atu Solomoni. Suli may kina na koroi dedere ni yalonganga na military cross. Ni oti na iwalu sa lesi mendua weirato na nonda matay tauke kinambosalawa e na tinikadiwa wasanga bulu kaba. Ni kadambote na iwalong batikandi may malea, radurutan li kinamatay iwalu. E na ilako ya, meron na kina me CEO, commanding officer ni matay iwalu ni Biti, the Fiji Battalion, kimalea, e na tinikadiwa 5 katulu, kina 5 kaba. Era rawata tali maiki na indua na koroi ni yalonganga, na Order of the British Empire, na OBE, e baka na nomi, ni non raveli utakibinaka, e nambuda ni balu. Era sali sumay kibiti, karasama kuria tali na non raving garapi. Sa tikabutali nga meranduri na be sogo-sogo baka politiki e na non da banua. Sa liwa wikenda may nadangin ni Besau ni mata nitu ni sao tinatungalala. O kaya arangay kibatomana ni meraba kuria na kenay tigitigabu ni Alliance Party e habagay tabikina na turanga may naisong lava. Rasama ninding itaki mera laki lewe talenga ni mboselawa e nangaunawa e bunga na itutu e rakadibikina sa itig-itig talenga ni lako-lako ni ba ding-dingi baga politiki e rasanduri na ba songo-songo karasando yung boleta kamay na non-rain dambe-dambe kinayabu e rabietuki na mboselawa. E na tinikadiwa ono sa ngabulu ka ono, era rawata kina,
na non rain dambe be durumaki na taukei e na wasa loma ka lesiki na me minister ni be boli bulia ya ke na sarvanoa e na tinika di ono sanga bulu kabitu isawa ti sanga isoliveira na tutu baka buke ni prime minister a solitalenga kina beira na knighthood e na tinika di habitu sanga bulu kandua me sanga yadan rakina o ratu sa Edward Tuivonoa Bou Tungi da Kombau. Na turanga mai na isongalanga, e abagawati ke andi lady vasemada tuimburelebu da Kombau. E ratu lewe ba na ngone turanga, sa dabuto o tiendua, o ratu William Enreuna Misimisi, atau rata letunga na itutu baga minister ni Sarabanoa e nandua na ngauna. E ataraba o ratu e peli na ilatikau, ai liu baga dengu ni mata iwalu, ra presidenti ni nonda mata ni tuo, e ra spika o ti talenga e na parlamenti, kara sa baga dengu toka e na ngauna go. E taravira, o ratu tua ki tau do kanauto. Dua talengana minister bugadengu e namboselawa. Ia kangonen duan-dua, o ratu Kenny Pierce Wuyasawa. E na karua sanga bulu kalima ni Tune, tini kadio bito sanga bulu katolu. Era sanga imbaleki na ngone turanga mai na isonglaga. Ada samaru roi koto mai mbau e na ngaunango. Era ba koto riki na ene karua sanga bulu kadiwa ni Tune, tini kadiwa bitu sanga bulu katolu. E kenra toi katolu na turanga mbale artua abiliuta ki na nonda banua, o ratu sa Edward, isa ti koroki na ngone turang ambale na tuida kau ratu sa pena ia ratu sa kamise semara keira na ngone turang ambale na buni balu e kunei bo tu tiko nga na non ratu buli takadaka kene bengarabi na mawenra na turanga na talai sambale kei na non ravuku ti tombu rayawa ni vei bagarauta ki membale tibiti e matai ura aura i dabot na non ra pirungo di non taturang ang bale liu e sanga na bei leti e sanga na bei ba e sanga na bosang bale wira na non taturang ang bale e rabi bagaliu di toka kara sabu libinaka, ira sa turang arawatu. Era rawatira, era bakuroi, ena takazaka, kay nabuli torabaki. Sinay, ena pakarogoroko. Kasambulia ba utiko kina indua na ilakolako. Kaano itaki, ni nabakurietiko. Nanonda ilakolako na itau kay ebiti. E na bei tambangau na mai kimuri. Ia sanda ba toka nga me bakain doon na indus-indus ni sabangan din ataki na kena mana kasau ni non rabei liutaki. E dainday ang dasarong otan yung dasan rabun-rabuan ay taukei kalingalala. Sa ato boleh iti konggo me bagan durita le na matambos sa bagat turanga. Ya baga sanggara na sala me lebe kita ketaliki na nanondambula baga yaw na itaukei. Eta na rawatan din ng beka. Ano na bosan na turangan na buni bola lebu baga dengo kang gasil lebu baga dengo talangan ilotu e sa lebi ti kay rutuma. E nabula o me ni ang bakisawa ti ronong dolo rosang abul katolo maimbaw. E nanon rambose na turangan bali ni non dabanua. Kaya kinabakangone
Kewa ka, e senga ni rawata na matambo si lebu buka turanga me puka le suia rawa tale mai, na mbula sautu ni kawai tau kei ena non te panua. Ia na matambo sengo me mboko laifi, ongori na mbole mbole, ena toso ni ngaulu. Toso ni ngauna kei City Veni Raturla. En een veto koning in Divine Group of Companies San Bruno Coverbar keina maolimat. E senga dina ni kara o rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tōna senga tiko ni driver se senga ni waka motoka ka tau Dren no te tō beto seaki. Erto sa tu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nong ni voli. Rawa sara, we tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua. Merto wakarotaka katalada mai na nong ni voli, ena kenangona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Nama di telefoni Diwan Dua Ono, Toluwa Diwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan kena lewak semburian ni nanomu yaya. Maina nondro to stoa kena nomu mate ni katumba. Denren beka nangola ni kivalilo tero buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinu ingawa. Nana mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Endona mate kuniti wale bo bekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana ya tini corona leni winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matembo na hepatitis B. Ongo libu dhake na kenara ni betobi sena tobi kuna matini na venada se liver cancer. And then remendo kila ke sa tebi kwentiko. Me bakani sa nguso tini kene bakata kila se symptoms. Bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Petar mai kena telefoni 526 ono vituva 51 sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Na karitoa sa wadha badina na keni kana. Kaya tiku talanga na nondo to specials and lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kaya na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa ibabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Papatungo rusa ngabula ka 8 miniti me 5 na kaloko na nonde wasininga ona vata na kabibi na kani buke lulu intendani ka rusa ngabula ka vani singa. Ne bula January au wakambula tali tukani be kiamni na senge sema boti kumai kina ndo tali na nonde wasininga ona na kabini kua ka onu taka ni onia maru taka wakatal nga kina na nonde wasininga ona ni toso ni ngauna me wakaindo benga ravitu kani kina o City Veni Raturala li usara na ital noa ni tukuni na tukutuku ni benga ona and do mai bulango di tuku kina na nonde wasininga ona ya toso ni ngauna and be kabini buke lulu be kiamni na dalata mai sangana lenga se be kiamni na simbera wakando ni rongoada endua na keni wasi sangai matenga go ningai sikawayani na radio bulando bata YouTube channel tiko kede kina na nona programo kede o City Veni Raturalana e tal no kede ni toso ni ngauna tiko aniwea na nonda to YouTube channel na radio bulando bata sa watunga rua sanga bulu kat bitu na miniti me 5 na kaloko e na sere kataravango au na veba kambula tiko ni kina ve kamuni kede sara na sema tiko mena kavini kua na ve vanua so ni vili niu tiko kina ni venga ravi tiko kina waka nui ni venaka tiko ane ve kamuni ni lutu tiko ni tavi ongori na ve sere wakatangi
tiko ani. E nei kawini kua, wakambimbi tiko ve laveti mbali suba, dombula binaka na turanga na marama do venga ravi tiko ngori mai Wagga Wagga, New South Wales, kena vei yasai Australia, ke de saro ni venga ravi tiko kena, wakatelinga kena ve kimando na isongo ni Nausori Interdenominational Youth, kando tiko talangayani vangande, ngaravi talitunga sani tavi ni ve wakalutu taki mai Australia, dombula vinaka wakanuni vinaka tiko ani na vuku ni lako ke na ve kai soila ki ngaravi tiko mai Australia na lomani vida na singa sa vongo ve kimundo, a wakambula talitunga ve eliki na dhangi, nimbula vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kuar to wake la sartinga na udambi mai nandi, vinaka na sema tiko mai senga talangani ngola dhavi tiko kino tia tiko isuba nimbula vinaka negla cheleta na wanga liba wakanuni vinaka tiko ani viki mdrau na vetumbuni vavaro tiko ne lako listali mbatini baravi kau via wakambula talitunga yani vekimni kethe sara na marama na turanga ni vanomba lavu vengana vano ni ndisama tiko mekina na kavi ni kua nimbula vinaka ni waka ulori tiko mbeka na sasanga tiko vano ni dhaka se vekimni mbeka na sasuka gomena nomu ni kethe tiko.
rosa e me toa haundurida e o waso solo me ula I bondo Atoli li au gundo a munre ni dangi e va me posa ratu una tua beisa minra isa donu mai E tago e au lurai e lumi lumi sa nindela ni wainga ma arre oto maya e na tomba e va aloloma Au tutu inangele isale longu saru ilele au ele pali anandu iroa ni rosito toa Au toli lika itane me ula idenu inu balagu oba atilo wenongu balele utina sabu sale Au goro au ruanu sengendu tu atu ba andu amei talano ale siwina oro merangorongoro Au tenu ne bosoti sakani usale suai ololo ni lolo mandi mai mamasina Siwina oro merangorongoro Au tenu ne bosoti sakani usale suai ololo ni lolo mandi mai mamasina Au tenu ne bosoti sakani usale suai ololo ni lolo mandi mai mamasina Suai ololo ni lolo mandi mai mamasina Suai ololo ni lolo mandi mai mamasina Onko na Radio Multistreaming San Francisco. Me kauti kenda vatamai.
Ana radio mbulando watarto mai kauti kenda tiko ani wakamalu ane kavi ni vuke lulu ndendai ne kerusang vula kawani singa ni vula January nei lawa na Rescue Brothers au nuitaka ni makari tiko ani na bioliva ni radio mbulando wata ane kavi vinaka ni kua se vinga na vanua ni siama tiko mai kina ke wakau ni adha lata na toso ni ngau nau sure tiko mani ningai subscribe tiko ani kina nito YouTube channel o ana radio mbulando wata YouTube ke wakau ni sembera ni subscribe kina na we porokaramu ke sara na we talanoa ke sara ndo mai wakai durtu ani and anondi was sitting on about na we kavi do mbiu talitunga ani na YouTube channel me wakarara takatu be kemni na nomuni ndo rongoda na we talanoa so me wakanu kilani da oso tu e sangani ndua e tubu ana ngauna se na ngalala men saraba tiko na nona taliboni se rongoda tiko e ndo na porokaramu e na lomani vana ya uai me wakani ndakila tiko na taliboni na vengiri aki na veka taleso na veka kede sa wakai dhuritu se santa wakai anga takatukina na nonda taliboni. Ia, tiko ngai na taliboni au waka samatakasare na noa au rongo de tiko na itukutuku ni vendingi na nangu waka muria tiko na itukutuku ni vendingi ngoa sa tiko butiko ngoa na vendingi se na primary and na ve state kede sara na buku ni vendingi levu na kena dingi taki na presidendi ni vanuali wango Amerika na bulan November. Ia sa tiko butiko ni ngo na vendingi se na primary election na ve state kede sara me ngai waka nange wakandeta ki tukina so there sana matataka tiko na ve state and songo waka politike rua na Republicans ke na Democrats ia na noa koea na nungu tukuna tukani na talivoni dona i tukutuku beba kurumbu taki and awarongo na noa sanga ni madale so bikim ni talngau ni rongo se senga goe na kila dona kando vital no taki tiko bakalebu ondo wase sarangani bakalebu ka o kilani vital no taki bakalebu ke baka ndo bakamuria tu na ai tukutuku ni vanua ngo Amerika wambota na vea se wurwura tali ngai sana vatali tunga kena na kena ndo vital no takitiko na artificial intelligence sen na mona liba na kena sa vakanga takitiko bakalevu ia na vindingi ia vakai duritiko mai na New Hampshire na noa na vindingi ia gai baleta ni ngo ni o Biden se presidente tunga se vatali tungo bikoa e vanembaki ke vakai senga tali ni baleta na vanembaki ngo na vindingi na vakai duritiko na bula November senga ni ndo tale na Democrat tu sa koia se na presidente tunga se sana mata takatiko nga na ngai tutu baka Democrat o presidente Biden kena balambalea levo na state ngo koina senga ni le vindingi e ser e senga nir na vindingi kina se mena dingi taki o Biden sen ke baka ndo talitiko mena rovi sanga tiko beka mena vi sanga tiko na vi sisibi tiko na vi na tutu ya na nonretu mata na Democrats ia koia na vindingi ka vakai duri mai New Hampshire na noa tukuni ni sangai lebu era ngirta ki tiko ani waka samatak ngo lebu era ngirta ki tiko ani na ngoner turkin na taliboni sangai bosa ani tukuni ni bosa sarangani beira o presidente Biden nandomona ni tukuno koia ni kuni lako ni kuni le vindingi ngo ninge laknga ninge le vindingi nga na bulan November ia na kelangai o rongoada ningai wakatangi tiko mai na channel ko wakarongo tiko kina na noa na news channel ngai wakatangi tiko mai kina na taliboni se na recording ia na katkatuni ia wakaninda turna taliboni ndo e bosa mai ko era turena taliboni na ngai bosa sarangaya ni tuku na wakanga taki na domoi Joe Biden me koe me ngiri waka me ngiri tiko koe veira ke dengo me tukuna tiko no koe veira ni koni le vindingi ni koa ni nge waraka nga na vindingi levu na vulo November koe ana kena wakanga takitiko na mona liva se na artificial intelligence levu na ngoni sale wakanga takitiko kena senga ni dondonu tawa kilikili senga ni vinaka koe ana kaira sa waka salate baka salate tikino irna kena dau menda nangangaroni tiko kela na vida na madha sau na madha sau tinga wa se tiko ni kena na kena sarabaka nga takatiko irna dambu tako
na artificial intelligence na mona liba mera wakainga taka tiukina mera ngiri ani se na mbutako na taliboni na yutuku nang na mbutako na taliboni e watiko na ke na i wale ra wakainga taka tiko e a mera na ngiri ani ni na ngiri ani kona torna taliboni wakasaranga indua ngā verto i wale ngiri tiko ani do mbeka verto na ngone se na tamanra to mbeka na ngone se utinanra to na ngone ngiri ani e ana na kaira sa dhakava tu karsa kilatu o diso tienda tiko pati vale o rtuna ngone na vano rtuna ngirmikina na vikarto non rto itubutuba na visinga se na nomdo itubutuba mbeka wakamata vale na visinga e ana kaira sa kilatu sa wakanto mambulan dina e wakatalenta da sa reale alutu dinda wakarongo da tiko yo ana kaira sa wakayanga taka tiko na ndombo tako me ndue ngiriani na ndomo era wakayanga taka ngai tuku ni ani ni engandreba tiko indona bibuke kere na wako tumantama i vionko na i lavo o ngandreba waka totolo indona i lavo me wasartunga ia koe ana kaira ngai be wakasala tiko kina na kena ndau me ndana me tiko na kaenda rauni ndana ngai be tarongi taka wakamata wale ke wakain dumbeka sangiriani wakayanga taka ni nanto monrto duberto na ngone mengai kiri lavo yani se ya wakayanga taki tunga na kiri lavo ironi na wakayanga taki tali ndo tali na lenga tumbo koso tali me roni nda wakalenga kina se me rambuta ko kina koya kemra monrosa na geti ke wakai ko wakatitinga taka se o via wakantina dina taka nio ko endina ya se o duberto dina na ngone ya se tinan retumbeka na ngone se taman retu na ngone engir dina tikonia taronga indona ka o kila ni o kimonraunga anro kila ko ya o roni kai ni veken retumbeka na itoke se kenda tona kento mai viti, roni tona weitarongi taka mbeka indua na kame na koro se do mbeka na kame viti o kento to kila ni to kilanga waka mata wale. Kondo tukone tiko ya ninga indua endo wala mai vi au, ko waka o singea mani senga ni o koa ea, waka pimbiti ko na messenger o yo na wala sarangani waka viti. Ia, na numa tiko, na ko wala talangani waka viti, o ira sarana rauni soma talitunga mai waka viti, na nomu wala balete sa tiko na Google Translate, waka viti taki mai na nonreseni taro, se merna na wakandeo taka na kaiko wolaine waka viti, rangai soma talanga mai waka viti. So, kakua ni adho ngai kia na nomu wakatataro, o se na nomu robi tal noi ko na numa ni sao koe dinango, taronga talani dona ka. Me titombu na nomu wakatataro, wakainga taka na nonda wosa. E ana sona ngana ngoni sale roni tona sa samba itu kina e na buko ni mbutako wakando mambula sa wakatungo. Koea, na gutuku nena taliboni na noa wakainga taki sartunga na artificial intelligence me rwengiri aki tiko weira na Leoni Vanua mai New Hampshire ka tukuni tiko weira e na wakainga taki tiko na ndomo i Joe Biden na presidenti ni vano levungo Amerika wakasamtaka madea wakainga taki tiko na ndomona me tuku na ni weira na do vending taki ni kakuni lako ni kakuni le vending dingi ni kua ninge waraka nga na vending dingi na vulo November. Ya na non-rai vanding kasi vandi dhao ira na tombu tako se ira na sasanga tu tunga na satunga na dha i lomandra. So ngana ka menda na gangaru ni tikina menda na yanra vitiko kina ia na vuku nga ni vending dingi e waka e dhuri sartunga ngo na noa mai ganga tali tiko kina o Trump na vending dingi mai New Hampshire. Ganga tiko kina o koe na noa ka o tingo saru nagelaku ani na vending dingi South Carolina. Gona primary election, tuko ni tiko, wakasamataka, dona ka ndo tuko na wakalibungo ni o Trump. Sambo libun dina na kai waka i rongo kina, ka sana rauni na ndakai ni na tongai toka kina na edhana, na i vola tuku ni vingona, ni wano libungo Amerika, se na wali tuku ni vingona beka i vura na world history. Na turanga ngo Biden o Trump ni levo na kai waka i rongo kina dota na kai me waka rongo kina koe na buku ni vending dingi ka waka i dhoriti kongo e tuku ni o koe matai ni turanga me tu tale na vending dingi vango ka me rua na vanongo me maingangau koe na vanua rurongo Iowa wat ke New Hampshire ka senga ni taura toko endo ni tutu waka vilju taki waka mata ni tu na ngona sarangaongo. Waka sama tak mandea. E senga ni ndo ni tutu e taura tiko Trump e na ngonongo.
Io, matai ni turanga koea, me mainganga e na rua na state le lewongo, ka tuku ni orona state ongo e rona wakatau tuwe rau na koe na winitaka se mena tora nei tutu waka presidenti se mena tora mbaka nei tutu ni value taki as either Democrats and Republicans, eh? Ndo waka mbimbitu ngā arto na Republicans o rau na state e ruango, Iowa, wat ke New Hampshire, ma taini turanga, koea e na tonga itali tuku kina na e tarambu, e na i wala tukutuku ni wingo na e na wono lewongo Amerika. The United States history, mataini turango koe me mainganga, rawata ruro koe ni ndamendambe ya ni wano Iowa ke New Hampshire ka senga ni tauratu endo ni tutu waka vilutaki, tutu waka, vilutaki na matanitu e na ngona e vivitu kinongoa se tu tiko kinongoa e na vindingi e. E na ndo tali na kai me waka rongorongo tikina na turanga ngoa Trump. Ngona saramantanga ngoa, e sa tukuni ni kia nei rei tiko ngoa ni e rau sana lei tutale e rau na lei tutale na vindingdingi o koea e na vindingdingi lewu ni vula November ia baleta ni mai liu tiko koea ngoa na ngono ngoa sa liu tiko koea na 5.5% 5.5% mai New Hampshire 43% 4.3% o Nikki Haley ia Nikki Haley tukuna tiko koe senga. Se mberni o koe ngo se vuatali tiko vida watatali na state se vuat tiko ngo. Sengi wetinga ngo e rua na state. Dinanga ni ru state lele ururua. Io senga ni via yalo lele kino koe. Sawa tiko e ana i lako ni vendingdingi na wano lewongo Amerika na wano wa se tiko ni kino ngo balet nenda ke la tiko o Amerika e rai kia de tume kina o wura tūdoko e rai tume vi Amerika na veka na adu tiko na wano lewongo na matanitu lewongo e na li wakila ser na li wakila na kena revu e na vi matanitu tale so sa lima dono na kaloko e na radio mbulando vata San Francisco me koti kanda vata tiko mai e na kawi binaka ni buke lulu endendai na serongo ser kataravongo na be wakambula tiko kina vi kimni ke na venga ravi tiko e na vetambana ni venga ravi so na abato ai so mai Australia wakatalinga kina na vetambana ni mbokumbuka ai so ni sale e anra tiko kina ni sale ki dhaka tiko kina na turanga na dhurvo wakatalinga kina na ve vale ni venga ravi so se na nursing homes ka ni sale venga ravi tiko kina na marama wakanui ni venaka tika ni ve kiomani na serango me na nomani kia tiko wakambimbi tiko ve api meleki ndrau vinaka wakalevu na sema tiko mai api meleki ni mbula vinaka barada alani lolo hea wakanui ni vinaka tiko ni ve kim ndrau kito sa mista ki kim ndrau tiko ni taka ni ndrausana lios tali tiko mai na ndona singango wakambula tali tinga ve teli tapele mbula vinaka teli wakanui ni vinaka tiko ni ve kim ndrau wakatela kina ve matayasi lovondua ni mbula vinaka matayasi vengana wano ni sema tiko me kina na kavini kua mai lo mai buna sekta rua na itasiri ndombula vinaka mai na itasiri wakambula tiko yani ve mbulou chimione luke tangiwanga seina mbua ke rupeni wakatela kina ve laveti mbali suva ndombula vinaka
Sibe yau ko abakananda kuya nabubale ubale mama rabu takibuni nundaru sota kamatalebu sekembama singaturanga niwa buli nasibu
Radio Bulan Dua Vata, me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wase yani. Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio Bulando Vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Pēdanga nei tukutuku i adora tiku mai, na nonde o asininga una ni ranga mai wale ni Songo, e nei kawiwe nā ka ni wuke lulu en dendai, nei ka rosanga wala ka wani singa, ni wala January, ma tai tiku ngā, bewa kana numi tiku ane, be kia mani na via wuli da tiku na wengarawi, wa caregiving, na matai ni wasi a tiku e na madha sawati, ke nei ka rua, se na module 2, e na wakaidhuri tiku e na wakaroa i Sarangaongo. Wakaidhuri tiku e na wakaroa i Sarangaongo, koe ani ngai redo talngai ani, o Sambita toka ani na keni tukutuku matela lai and nanda tō wata watongo na Radio Bulando Wata. Nenge scroll sombo mo ni reida kina na keni tukutuku matela lai. Io ia, e na wakaidhuri tiku e na wakarawai Sarangaongo and na module 2, practical caregiver, practical caregiver, na wakaroa ngoa ne karosanga bulka vitu ni singa, e na wakaidhuritunga na walni lotu, se na olo ni walni lotu, mai Montgomery, Santa Rosa. Donan rau 5 na idhurudhuru, rau ni Nizel ngai ani be Nick, Leoni Langi, ke wakaisenga ni tiku nona namba ni taleboni, rau ni ngai reidi koe na messenger, koe tiku talangai na messenger, na Nick, Leoni Langi, Nizel ani buana. Donan rau 5 na idhurudhuru, ka tika na wuli and ni voi tini ka 5 na miniti me dio na ka loka na mataka ni wakaroengo ngele ke dawa tiko and na vima manindua na singelevu. E ama
Vole ka toka voi tini ka 5 na miniti me diwa kina ve mamanin dua e na singele ni wakarawai sarangangoa ni ka ruasanga bulu ka vitu ni singa ke re maninga vi tukutuku ni taktoka yani. Tukutuku katarawa na ve sureti talitunga ve wakana numi talitunga yani ve kamani ke the sara na vuli oti mai na LDS Church College mai Tamavua ve kianda na wakai tiko e California nondambose matai talitunga ni Sota na Soli and then Laki sota tiko ani na wakarombuka sarangangone ka rusanga bulka ono ni singa ni vola January. Wakarombuka ngone ka rusanga bulka ono ni singa ni vola January dana laki sota tiko kena ena nonro i tiko na sombuli na yau mai na vitu diwa dua vitu 43rd Avenue Sacramento teko bo tiko na vitu na kaloko ene kavi ni wakarombuka sarangangone ka rusanga bulka ono ni singa. Kena i tukutuku matela lai ninge ve tartare ani ke serambali nanga sau se seli na sombuli na iau. Tukutuku katarawa o te talitunga ni tukutuku e adoratiku me vekianda and non de wasiniga ona ni rong mai ni songo ene kabi pinaka ni wuke lulu in den dai member leta tiku ngana Bulla Bay Easter Sports Day. Bulla Bay Easter Sports Day na sota sotongo ena wakaiduritiku ena wakaroa ene katolu sangabulu ni singa ni Bulla Machi. Wakaroa ene katolu sangabulu ni singa ni Bulla Machi ena wakaiduritiku ena Jerry Reba Ash Park Tolu Vitu Tolu Ono Lima 37365 Ash Street, Newark. Kena i tukutuku matela lai, membaleta na netball, ve kia mnio ni na via laki wakaitavi, e na sota ni netball, ni vei tartarea ni ke nema ni tawa, e na taliboni 526 Viwa Vitu Vao Ono. E ana 526 Viwa Vitu Vao Ono. Na volleyball, ve kia mni na vei timi ni volleyball itiko, se o ni na via laki wakaitavi tumbeka na volleyball, se ngatuni dona timi o ni sa lewena tiko, ni via lewena dona timi, ni vei tartareani, vei lani e tavuni wai, e na talivoni 526 ani wasoti au 526 Viwa Vitu Vao Ono. O e ana 526 Viwa Vitu Vao Ono, e na sota ni volleyball. Na i duru na timi ni vea duru yani na visi siviongo duru ya Ronan Rau 5 $5 ni ngai rawa ni zele ani ve Peter Isaac and talibo ni va saiva walu ono tolu vitu tolu rua walu va me takarua takatale na i duru ve kemni na ve timi so ni na vea laki wakaitavi na sota ngo na i duru ya Ronan Rau $5 rau ni nge ve tartar ka zele ani ve Peter Isaac na talibo ni va saiva walu ono tolu vitu tolu rua walu va. Ya, na i dhobi ni sota ngo, rua na $1 ni wasoti au rua na $1 wikim dona timi kan dona ganga and gona sota rua na volleyball ke na netball na runners up $2 runners up $2 woli tekto kina na kakana ke na vekatali so menda na laki maru takatiko wakamata bubale na wakarawai ni katolu sangabulu ni singa ni Bulla Machi and tolu vitu tolu ono lima Ash Street Newark. Ya bolek sartonga ya sani vale wikito and wakaidurtiko na Jerry Reba Ash Park. Keni tukutuku matela lai sambi tiko yani na tikindua katiko kina na namba ni talivoni and nonda to wata na radio mbulan dua wata. Sema ni songo dhavangando lewe na tiko songo dhavandu sengai novo tiko kina na veka so e lalau taki tiko membaleta na embakiongo na bukumbeka ni vivuke se na nomdo lotu dhoko wata se na mbose se dhavangando wako tamai goendo na ngoni sale roni na vivuke tiko yani kina na radio mbulan dua wata na kina mai kadhiwa ki tiko yani na nonda to i wasininga ona wata na vea kavi moni tike na wakarombuka wasininga ona ni rongo mai vale ni songo ni wako tanga mai viau ona buninda kua rotelangani ni wako tawe tali matakimbau sembiunga mai na messenger na radio mbulan dua wata se rotelangani ni mbiu tawe tupe and radio mbulan dua wata and messenger talanga tiko talanga na messenger koea ya na ve ngoni sale so rauni ni ve tartar mai kina radio mbulan dua wata San Francisco me koti kanda wata tiko mai sa sivitongo na 5 and tini kawalu na miniti. Ongo na rongo may wala ni songo and a radio mbulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai.
7:05 na tini kawalu na miniti ana sera kataravangona ve wakambula tiko kina ve kimanrau na vete nani bula venaka cheli tambua kendi sera wakanui ni venaka tiko ana ve kimanrau happy new year unu itakani on bula venaka tiko sandende unu itak telangani nandona singa goto no me sota wakambula talitingani ve mere ani keve ni bula venaka wakaritaka tiko mokoa ni dona kana tau ni langi mai suba na ngonongo isa suba sa suba ngai se vadava dombula vinaka mai na Bryce Street mai rewanga vakatanga kina ve John Vonu ni bula vinaka John vakanuni vinaka tikana vi kiomani ane kavini kua Saya telah dengar dari tikina api melekin rau, dombula vinaka vakanuni vinaka talitunga yani, vengana penuh ni sama tiku mekina na kavini kua, vekemundo en sekta rua mai lomai vuna. Ita sirin dombula vinaka vakanuni vinaka talitunga ni vekemundo en kavi vinaka ni buke lulu indendai. Singa lebu tiku ni lotu lebu. Saya telah dengar dari tikina alani lolo hea ke Jane lolo hea, vengana penuh andro sama tiku mekina. Rombula venaka, unu itakani on rombula venaka tiko. Rumah ibe kilai, bikin awai na
Radio Multistreaming San Francisco. Mekauti Kanda Vatamai. Andreva meu mbau sereka
Do yan rubina ka na maraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sila katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gorsan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy simpang bakau. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan gori. Sono ngono santa binakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu. Kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw buka singalebu siya buka kabi, baraw tayo ito buka manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenta to ito ni kanay buka singalebu siya buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikatabu teke, roro buka lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamang dibinggarabi ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal ni lo tero buku ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na tos-tos nimbula, kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programa waro taki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rungo vina bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanta wata mai. Ena buona ngauna na lewu ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na tabu menda baka talau taka buka singilewu taka siya baka kapitang. Neka kuni lo malenga. Sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni. Waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na wei matanggali kaka na itibgina. Me baka na karitoa, waraisi. Na logo, palusami na buwaka na kaiwa soso, ng dala na toa, na kukonta, bayangani ka ng gamure. Nakaka na buwa malang, me baka na steak, gay baka loka, tabioka ka na kauslo, suruwa, otat ni. Kailangan ko pata na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erau sarang ano direct message virtu giring akin na bitu sa bitu tolo do limono se o nga wala sarang ali tumiko may nanomota na dio maluma Billy Street o ya Santa Rosa, California. Erau talang ani rutuli dilibata kan na kemu katalo bosing lebu sa wanga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ana radio mbulando vata samai votongo ru sanga bulu ka 5 na miniti me ono na kaloko na kabe ne buke lulu endendai karu sanga bulu ka wani singa ni bola January keto wakilata litunga ya sanangona raki uda ya tukuni tiko ni mataka bakarombuka bakaruwai singa tambu na keto na wakilata kana kena mai dengu toka na uda na bia kata toka wakalila au tukuni tiko virtu wale nambongi isa kenda tu sa enda kalungata wakalewu ninda mai lako mai Amerika, nda mai wakai tiko na sanongo i California, me wakan ninda raida tiko na tuku ni raki na via sa Amerika taliso, wakam tanga kina na via sa California taliso, mai San Diego, na wulubu rawakila na noa sambo wakan domang bulantina, ni tukuni ni na levu ni uda rawakila na lomani dua ngana singa. Na uda wakilai sem berwakandu ni wakilai na lomanin dua nan rau na yambaki. Ya na lebu ni uda na wakabuna sarangana kena lubu na banua yandu na endo na tauni mai San Diego ninda ringa ni bango sandarida na motokai senga ni rawa ni wakarita kani na nonto to bata baleta ni sando dona kana non retu sando yanre bimatu toka na iwala mata na copyright baleta ni keto senga ni tambaka talimai ndo tali na channel na news channel senga ni rawa ni mai bakarita kia ni weekend tu yo diwa matanga merau ni mai wasia talangaya ni merau ni bakarita katalangaya ni moni rida na kau tal nota katiko eningo na levu ni uda wakila na dona bono ya mai San Diego ike na bono kito tiko kinango i San Diego via walu toka na yau anan reiba ia na levu ni uda wakila na lamangani dona singa tukuni ni mbau waka i rongo dina lomani donan rau nembaki sem berwakandu ni rawakila na matangali uda ka rawakila na noa na kena levu na kena na tombi ni uda ko ngani da reitu ngani bango da sarida na motokani sa kuitaki waka samataka ni na motokai
Motokana kambimbi. Vigonge rea ni wakangai kuita kitu yang duana tavaya takum beaka raniu kaya. Duana tavaya takum e sa kuita kitu wango no wai Wa sartunga ni koreda tu ni na kena sa kuita kitu na motoka e na vanua ka lubu tiko ya mai San Diego. E na levu ni uda. Koia ke tau waka vinivina ki na waka levu. Da ndondonu beaka me dana waka vinivina ka tiko Ni nda mai tiko na se California ngo. Dina ni tau wakila na uda. Ke tau wakila talitunga na uda. Ia senga saranga ni vasarea na kena bi sena kena levu na uda. Koia, ki tau waka binibina ka tukina, ia tau waka rita ka talitunga mai suba ni Nandi wakile talitunga na uda bi, ia nda sa anda rida tikunga, nda waka dina taka tiko na bibi sau ni nraki. Ke waka nge indu e tuku na tikungo ni lausu taki tiko na climate change, sena global warming, au kila sa andai kena i tukutuku ni mai na nungu kornivasu sa andai baleta ni senga ni tuku ni it doesn't take a rocket scientist to see that and be able to tell and be able to declare ni sa da wakilan dina tiko na kena visau tiko na nraki na wakandoma mbula ni nraki anda sa rida tungo na kena visau anduna bono ya mai na yatu Marcel na Marshall Islands tuku ni na ritonga ni mga sa lako nga may na ua sa ua kuitaki na ua ni lako nga may dhure ni lama ni vale kuitaki na ia senga ngone ni tuku ni me waka na ua loka sa na tidal wave senga ngone na ua saranga na ua nga koea ni wakile tiko na ua ngunu sa na king tide na lama ni vida na singa sa utingo na kena levu na may na yatu Marcela ni lako nga ni na ua wakandui lama ni vale yanda kila talitunga na bono na may na yatu Marcela sa na Marshall Islands ni sa lubu tiko sa nromu tiko na levu ni vivisau ni nraki ngona sa na nraki visau enta sa wakila tungo na global warming sa na climate change dona i tukutuku a dhawiri tiko na lama ni vida na singango mai viti o wambote ai nika vai dona bono vai ai nika vai se idon batim beka au senga ni turarawa na turanga sa na marama e vola tiko na kai dhawiri tiko ngo membaleta na nonra dhula tiko e sona ngone se wira na ngone era sa riba mbita ki tiko se era kunei tiko ni kila ni tombo indo na motoka ni tuku ni laku tinga ni bango na motoka kele ke waka indo na ngone e lako tu e sa lako ni bango vesukira ra dhula ira se ra dhula ira rangi vesukira e vati ko ya nongu baka wili ka tiko na nongu baka sama e vidhi ke sar ni tuku ni ana waini mati ni baka mati ni taki se na drugs era le dhula tiko kina senga ni rabaki le ira sara kau sar tiko o tiana mate ni kai lako me nongu baka sama awa na kango ira volia irna kilau irna sandu vakanga taka na waini mate ni baka mate ni taki era laka ni ravolia me vakanga taka sa tiko nga na nonre naki era vakanga taka kina yana mate ni kai lako me nongu baka sama o tia sangi vaka me ungei vaka sama taka isa indona ka vakandoma mbula ni rasa lako ni mera lidhula mera ni ra kilara sa senga ni wakile ira me raunira vesu kina waka rakau waka vesu na kanga nge lako unge waka samataka ni navuna beka ra vesu tikina ambaleta ni dua talenga na makete levungo na non raboli taki na ngone se na kena boli taki tiko na tamata na human trafficking ando na makete levu ka tukuni ni makete levu sambu basar to ngaya buru to doko na human trafficking ni ra boli taki tiko na tamata dua tale na kala ko may nungu baka sama na nungu baka wili ka to kaya ni so era mera sa ko baka beso na ngone se na leo se na tangani ra ko baka beso tiko era le indua era le boli taki na buku ni dhaka na bi mate ni tu e sokar laki dhaka tu kina na so na era le boli taki kila mera boli taki o ira mera dhaka kina e so tale era le sele me boli taki na non rangada so na kabaya endina ni na sombe ka weekend and riri baka titingata ka tu but that's the reality and na bura sanda mbula tu kina nangonongo e adon dina tiko dona ala ki tu asaraba na baki sawoti sa senga ni baka sama takara tongona e dana
Ia, kita usarawa tingona na lelea na kena non rabolita ki tiko ngona na ngone, na human trafficking. E tukuni ngona ni dona market lewu en dona kaira waka era kawa tiko ira na kila waka e na wurubura mutu am beakaru ni da kaya ni ra kawa tiko na nei wala ia e ravesu ki ra tiko na ngone na tangane na lewa rangai le woli taki for whatever reasons era le woli taki tukina so ko ia le waka yang taki ra le serle ra woli taki na non ranga e so ngana kai dondonu mentana yan ren ravi tiko kina wakambimbi tiko mai viti ni to sake lata litu nga to angi rongo de tiko na madhawa rua sawoti na kena kune e vida vata na nrau na kilo na waini mateni ve wakamateni take koia e senga ni dondonu me sana tiko no to wakasama ni o senga goe atunga mai valange o senga goe senga ni rauni na adu vikito senga e sai adu dina tiko ana ya na bula enta sa bula tiko kina na ngonongo sa antonu nga me tona ya andre ravi tiko sa watunga tini ko ono na miniti me ono na kaloko na no te wasini ngono vate na kabibina kani buke lulu ndendai karusanga bula kawani singa ni bula January no taka ni bula binaka tiko tosa binaka tiko na kena garavi no vitavi so garavi tiko na kavini kua se vengana bono ni sema tiko me kina wakambula tiko yani vikim do ke sarna turanga na marama tauvu na vevo no sondo sema tiko me kina na kavini kua sombeka na bono ni ngeli rongoda tali tiko beka na nonda programo wakambula tiko yani vikim ni wakatanga kina vikim drona vite nani cheli ke indi serran rombula binaka mereani keve ke John Vonu dombula binaka api mele kindrau binaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua wakambula tali nga vi kemen rau na vewatini na lolo hea. Vengana vanon ro sama tiko me kena, rombula vinaka, wakambula tali tinga ni vi simeli mbola, ke kemen rau na vetukani ro sama tiko mbeka ngori mai Petaluma, ne takani on rombula vinaka tiko. Radio Mbula ndo vata San Francisco, me kau tikanda vata tiko mai na kavi vinaka ni vuke lulu ndendai.
Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai wasea yani. Totoka nai tavisero e amai veretou na uto solo e nei kawi binaka ni vuke lulu i dendai. Karusang wala kawani singa ni wula January na ngauna sa hono donu na kaloko. Ena be mamani ono, nondai wasi ni ngauna dandau seama tiko ni kena, veretou na New Methodist USA, nongo chisu, nongo wanua ni seama tiko ngā mai. O kila ni bunga weekend da sa mai daka tu, ndau ndren beka na lako ni lotu,
Goe dona ngona binaka rau ni ninge se amatu mai kina wiki mnina ndo waka muri tiko na non rito prokaramo na New Methodist USA. Ia, teka wu nananda i wasini ngona wate ne kawini kua ua wase tiko ani sona ka member letter tiko na tax ID sen na tax ID number. Me wakai mai wasi tiko na ndua na press conference na mataka ni kua mai wiratou na i songo kartou ngarawa tiko na wika ke de sare so member leti kianda na ngole mai na vi matanitu mai na wasa Pasifika wakatanga kina vira mai na matanitu waka isia wakatoka tiko na AAPI se na Asian American Pacific Islander Organization eratou dhaka wata ke na walibola ni Kopana se na Governor's Office California eratou na i songo ngo e na kena sangitunga men da wukei, da wakararama tiko. So tabi tiko na nontanga ngandre na ngole mai, e na via matani tuka o da wuta tiko anio ea. E dona ka lewungo, mai waka matata taki tiko ni kua, ni ngoa sangi ka ruanga ni, sangi ruanga na state, e sa wakatara me wakainga taki na tax ID number, ka me rau kina na wekai so member letter na nomu leiseni ni driver sena driving license wakatelanga kina rau ni na bukea me na nonda credit kalani ndona kaya ndando senga tiko ni matata weekenda na senga yadho mai ia ndona ka mbimbi ke wakai senga nomu credit e na ndrendre na nomu bangara vale ndrendre na nomu boli motoka sena nomu boli na wekai so so mandangana ngona na taliboni na PG&E se na liba na wai na wika vau e asana banua e ngandre wikina me tiko binaka na nomu credit sendo tarungi mai wakadawa tiko na nomu credit scores ia kongonea e sa mai wakandetaka tiko na state e ruango California ke Colorado ni sa wakatara me wakaingataki na tax ID number se na TIN number se na I-10 e na Wikai so, ka rauni na buke kianda. E na nonda mai sa sangambula e na wano livongo. Dua ya, getting a driver's license, ndo tale establishing credit. Ke na nona lako e anime lindo lava na nona bank account in dua. E na bibuke sa na wakararota ki ke wakai tiko na nomu tax ID. Ndua tale o yana ke na iksarau talangani o na wuli wali kina. Rauni o na wuli wale e na tax ID. Rau talangani ndua na nomu credit card using your tax ID number. E ana bikai so, e bibu ke kina wakalewu na kena mai tiko rau na tax ID, min dua biko na tax ID number, senga ni na susumitaka na i wala tar ni dhaka sena work permit, sena work authorization. Ertu wakaritaka mai, ni senga ni na susumitaka, dina nga ni sa rau ni kuna wakaingataka na nomu tax ID number to file income tax. Nangonongo na teka puni ang baki may nabulo January kinabulo e Pirelli e nangonen do da file ta kina na nonda income tax sa raunin da bakanga kina na nonda tax ID number ke bakai semberni tiko na social security number koya ia vida tal na kai ngandre bitiko menda na kila member letter na tax ID number toma da obia kuta dak ngamike na tikino ya ninda tukunitu me kuaniko mai dhakaba na nomu tax ID number, ke wakai kona via list tale, o te auna ke via list sanga tale mai, ke wakambea kai tiko na nomu multiple visa, So rangole mai waka multiple, do tukuni serando mai waka sala teki tiko ka kuani o dhakaba na nomu tax ID, balete ai ndo nangoni sala na rauni na kilakina na immigration serto na kilakina, niko dhuru mai, ni oiko mai dhaka tiko, au sa rongo de tiko nei wakamadhala ni kua kauna via wakadhala na wakasamoya. Au via wakadhala na wakasamoya. E senga walingani o iau tuku na tiko eningo, iana kai wakamatata taki mai ni kua, ni tambana, ni wakadhawadhawa, sena IRS, sena Inland Revenue, na Inland Revenue Services e senga ni ratou na waka e solitale, ratou senga ni solitale na nona kena i wola tuku endua, ki na ndua tale na tambana wakamatani tu se na government agency. Wakambimbi takitiko na immigration. E senga ni ratou na rau ni tatarmai na immigration me ratou reida mai o i kondu somi tax e ngongongo. Ni utuku nango wakasamataka kianda na sa lako ani mendalisa sanga kila petition se sanda lako ani dalimbita na nonda application e na buku ni
kere i vola tara sena nomu green card sena work permit niko dhaka tiko wata kere tōna immigration and artona tukuna mai me kombiuta yani na o ke lai tolu na mbaki na nomu income tax return ni tolu na mbaki mona biuta yani yo ya o se tunganingo meranio ni meuroni bakande taka ni kena ni senga ni rosema tiko rona tambanongo na immigration wata kena IRS keva kai roa sema tiko e na senga ni na tukuna mai na immigration wakota mai na nomu income tax return ni ambaki tolu baleta ni sana turaunga berto. So that wakandi taka tiko ya na kai wakarite ki mai ni kua ni senga ni dausolia na IRS na nona na keni tukutuku endua ki na ndua tali na tambana wakamate ni tu se na government agency wakambimbi tiko na immigration. Ko ya ando na kai rito kirea mai me mai waka matata taki ani wakandi taki tiko ya ani. Do tale ni tiko na nomu tax ID baleta ni kila ni ngo au sando toring mai kina wakavida. Wakadava na nungu tax ID sa expire tu. And do expire beka na tax ID. Au sange kila tu ni kua ni rawa walingani na expire na nomu tax ID. Kevaka ya sa soliani ndo nomu tax ID ikunga isenga ni o dhaka taka na nomu tax me rota ni tolu na mbaki. Senga ni o file taka na nomu tax income tax return and ngona ni file income tax filing which is now na January kina April keva kasa tolu na mbaki o senga ni wakanga taka se o senga ni o file taka nomu tax wakanga taka na nomu ID number na nomu TIN number na ngone ai sana expire sana wotikina na kena kukaua ngandrebi mona laki wakaleo fomu tale mena ndua tale mai viko na tax ID vo se na ITIN vo. Ko ya uli taka ni sana matata tiko ya keva kai ko sa soliani na nomu tax ID number iko ngai wakanga taka filing your income tax return na vea mbaki senga ni na ngandrebi senga ni na expire senga ni ngandrebi mona li wakabu taka tali ndua tale na nomu semoli kuta tale mai ndua tale na nomu income tax number. Do tali na kai baka madala tiki mai ni kua o ya ni rawa iko rawa niko na filing for your tax credit na ilabo na soli tali mai veiko na soli rauni na soli mai veiko ya ke baka tona li dhaka taka o koe ka dhaka taka na nomu income tax ngai tiko so ni labro ni na lista li mai veiko na kena leo ndua tolu no ndolu lima na rau rusang vulkadio na dola. Na ilabaroni ko na tura tiko na veambaki ni sali file taki na nomu tax using your income tax na nomu TIN number. Ya, ke wakai tiko endo na ngone senge ambaki lima laksombu. Ambaki lima laksombu senga ni sudike yo eiko rawa as an adult, as a parent, tiko na nomu tax ID number, tiko na ngone senga ni waka social security number. Ambaki lima laksombu raunio na claim taka na ngone ya na ngone ko file taka kina na nomu income tax return rawa ni na soli mai viko endo na ndolu ndo na rau tini ka vitu na dola ya ke baka semberni ambaki lima laksombu ia ke baka endo na ngone ke baka ka manda o iko na itumbu o senda univi susu tiko ngana nomu tax ID gai tiko na ngone amai sudum baka ke ka tiko na nona social security number. O ngone, na rauni ko na file taki koea, au wambota mea dhawasar na mbaki tinika walu, mbaki tinika walu. Ia mantanga na kai turi rauni ko roni file taka, ko roni claim taka na ngone ya, ke wakai tiko na social security number, vitali mantanga ke saya, mbaki ono se, kila, me semberanga ni mbaki tinika walu se me tinika walu laksombu, mbaki lima lakadhake. Tiko na nona ambaki ni bula, na malio ni ambaki o ya, rauni ko claim taka na nona income, as claim that child on your income tax return, kana soli mai kina viko, se rauni saumi mai viko, en donon dolu, donon rau tinika vitu nan dola. Aunu taka ni sana matata o ya, na vika some mbaleta tiko na tax ID number, dono tuku rongo binakongo, mbaleta iliu, endo, kila endo vital no taka tu, senga soti ninda, rauni kai ninda vital no take matana leu se menda dondo menda vital no take ninda wakanga taka tiko na nonda tax ID number. Ia go, meu toka roa taka tale California wata ke Colorado
na ruana, mataini ruana state, e rosa wakatarana kena wakaingataki na tax ID number. Tukuni ni sarawi tano takatali tiko e so na state, mera sana wakatarata lingana kena wakaingataki na tax ID number. Wakasamataka, ni wakaingataki oya na ilabo libu e lako tiko kena matanitu ni ramaisomi tax o ira kara wakaingataka na tax ID number. Gai tukuni talanga ke wakaina manindona ngauna, o sali tiko nandona vanua ndombeka na tubaki ni mbula sa rau kina viko mo na file taka na nomu pepa as a permanent resident and a vivu ke wakalevu nirto reda iko sa sosomi tumai na nomu dosomi wakadava tiko na viambaki sena nomu tax o soma tiko na viambaki using your tax ID number. E talendo na kambimbi mendo tona vitukutuku ni takayani tukutuku rongo vinaka dinango na kena wakawalangi na veka uwase tiko ningo na gaimbita tiko ni na kena link and niwa tina nondo to programo and e kavinikua. Sivitango na ono na tini na miniti na radio mbulando vata San Francisco do wakamino vinaka tiko kena vatawatongo kena ve songo era vitoko ni tiko mai na kena mai didi wakitiko na vatawatongo na kena mai wakasavui tiko ane na vitukutuku e so me rauni nda wukei tiko kena na ito okay, sena ngoni ni viti kanta sama i waka tiko e na vanua livungo Amerika na vi songo so me waka takang na AAPI sena Asian American Pacific Islander Organization wata ke na Ethnic Media Services wakatal nga kina na Regional Pacific Islander Task Force. Sivitongo na ono e na tinikan dona miniti na sera katarava no veva kambula tikina vikem dona turanga na marama do sema tiko mai ne kavinikua e na veva no e son do sema tiko me kina na vuku ni tavi ang karavi tiko dombula vinaka su wakanuni vinaka tiko yani unitaka ni senga soti ni wakile tiko na liliwa mai sanangori unitaka ni mbula vinaka tiko. Hanggang beto kau bakasarawana lamani koro bakatu lamani banua ya thaisa wana moniro ngota bakairo bau bakandanga bau bakairo moniro ngota.
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tōna senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau Dren na tutu beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nung ni voliboli. Rawa sara, we tartarngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni voliboli, ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 Toluva Diwa ono Saivarua. Erto ngarap talangan ikan alai waka suburi ani nanomu yaya. Maina nonreto stoa kena nomu mate ni katumba. Nongu chisu nongu badua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu be kemudawe California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu be kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rogondia na Radio Mbulando Vata San Francisco, me Kauti Kenda Vatamai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka bitki me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi ng dalos e tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Nakarito sa wadha badina na kani kanakana. Kaya tiku talanga na nonroto specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa yan. Na bani mandray pai kaya na bugatale. Go na JJ's Food Shack,
View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritir to sana kinavitu saiba bitu tolu vio tolu dundu limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. O te otingani wase ni nonde rongo mai wali ni songo ene kapi benakan ni wuke lulu ende ndai ni karusanga bulkawani. Singa ni wula January, ngondo tungana tukutungani beba kana numi tukani be kimani na buli o titiko mai na LDS Church College mai Tamabua, ni waka tiko California, kere tunga moni ngebe tukutuku ni takatungayani, na nonda to soli, nonda to senga o senga ni betu kona na soli. Ngo menda to li sota mandanga da baka kavin da be kilai we tala no takitiko na tostoso ni songo me baka ni sanga itikungo me baka ndo batataki na songo i Amerika to doko na songo ni bulioti ngo be kenda to California mata itiko ni nonda to sota no baka rombuka saranga ngo na karusanga bulka ono ni singa ni bula January tiko butiko na bitu na kaloko na kabi na itiko ni nonro itiko na sombuli na yau mai na bitu Diwa, Dua Bitu 43rd Avenue, Sacramento. O tio iasa na gai tiko butiko na baka kabi, gai baka idur na mbose. Na itukutuku matela lai member leta na mbose ngose na mataini nonda tau sotango, ninge be tartara ana ki serambal na sau, seo seli na sambuli na yau. Tukutuku kataraba, beba kana numi talitunga yani, beke moni na sasanga tiko moni vuli, me tomani talitiko na vuli, ana buku ni venga rabi se na dhaka ba caregiver, dhaka ba caregiver na HCA Caregivers Module 2, Practical Caregiver. Ana baka e dhuri saratunga, ana baka rawai talanga ongo, na ikarusanga bulka vitu ni singa, ni bolo January. Baka rawai ongo, na ikarusanga bulka vitu ni singa, ni bolo January, kana baka e dhuri tiko, na nonrito walo ni wal ni lotu mai Montgomery, mai Santa Rosa. Teko bo tiko na buli ni boi tina kalima na miniti me dhiwa ke na ve mama ni ndua na singa levo. Donan rau lima sangulan dola na iduruduru rau ni uninga izel takayani seo ni be tartarayani ke Nick Leonilangi tiko talanga na Facebook Messenger beke mni na senga tiko ni sekila ke vakain renre nam ni be tartar be Nick ni be tartar mai biao una buninda kua sen na Facebook na Radio Mbulando bata Facebook Messenger ke vakau ningan reva na vibu ke na vukuni no muni sanga muni laki vakai tabi e na vuli ongo e na vakarawai saranga ongo. O te otinga ni tukutuku e adhara tiku mai na de wasininga o na ni ronga mai wal ni songo e na kabi bina kani vuke lulu ndendai ko me baleta tiku nga na Bulla Bay Easter Sports Day. Bulla Bay Easter Sports Day waka idhuru tiku kina na sota ni netball ke na volleyball na timi na idhuru ni timi e Ronan Rau 5 sangabulu. Ronan Rau 5 sangabulu ndo na timi na idhuru na idhobi waka rau takitiko me baleta na timi kananganga tiko na volleyball kabakatel nga kina na netball waka bautai rone a rua na undolu na dola tiko e wale tanga ngo rua na undolu na dola netball and volleyball prize money me waka ni rua tiko na ngito nungu na numa ya ni rua na undolu na idhobi wa na timi ni volleyball kananganga rua na undolu talinga na idhobi wa na timi ni netball kananganga runners up ya rona ya ndua na undolu na dola. Ke waka, e valambe na nongu waka ndewa, ke mundo no waka lesi ni Bulla Bay, ke rau ni ndonge waka ndondon te ki o mai, e ana ka ngotura rawa mai na tikindua, ka o wili ka tiko ngoe. Boli taki tiko na kakana, ke na wika so ka rau ni ndala ki maru taki tiko waka matapu wale, e na waka idhuri tiko ngo, e na waka ruwai ni ka tolu sangabulu ni singa ni bula mati, waka idhuri tiko na Jerry Reba Ash Park, Tolu Bitu, Tolu Ono Lima, Ash Street, Newark. Kia ni tukutuku matela lai ni ke vetartarani ke ne mani tawa, se o lani e tapu ni wai, sa biutalitunga ni na nonro namba, e na tikindua, biutalitunga ni na tikindua ngo e na nondo tō bata na Radio Mbulando bata, na niwaso tiao. Na iduruduru, na timi, na iduruduru ruanan rau 5 sangabulu, ninge bako tayani, se o ni vetartarani ve Peter Isaac. Zele ani ve Peter Isaac, namba ni telefoni, vasaiva walu, ono tolu bitu, tolu rua walu wa. Vasaiva walu,
ono tolu vitu, tolu rua, walu wā, ve Peter Isaac. Ke ni tukutuku ma te lalai, ningai wakawili ka ani na tikindua, tiko talangai ni na nondo tō wata na radio mbula tō wata. Se mani songa dhawa, lewe ni tiko, ndo lewe na tiko, sendo sengai wei talo no taki tiko, me na tau i apu mbeka ndo ni songa na mundu sasanga, no wako to mai ngo, ndo na ngoni sale, rori na webu ki tiko ani kena na radio mbula tō wata, mai kathi wake wali tiko na nonde wasininga o na ni rongo mai wali ni songo. Wako tanga mai, kena radio mbula tō wata na messenger, se rautalangani ni wako to mai viau, una buninda ko se wei tali matakimbao. Ongo na rongo mai wala ni songo and a radio mbulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Sivitango na ono e na ruasanga buluka 5 na miniti e na ve mamani ona da sana se amasara tuka ni kina nonde o sininga ona wakarotaki karatondo mai venga ravi tuka ni kina na New Methodist USA na nongo chisu nongo vanua. E ana ve mamani ono e na ngono mandanga ango dua talamanda nonda i tavisere kauna ve wakambula tuka ni kina ve kimundo na sema tiko mai wele kutu isa. O wakambau tai rerei uda tumbeka ngore me wele kutu. Wakasaranga o rede tiko na mundo tolo ningo ni sala. Wakanuni vinaka tuka ane wiki mundo na matupu wale na tili. Ni taka ni ando mbula vinaka tiko na watu. Ni mbula vinaka ke mundo ke desara na leo ni matupu wale na extended family. Mai wele kutu. Ndo mbula vinaka adura seru kasari vinaka wakalevu na sema tiko mai. Na kavini kua. Mbula vinaka su. Wakatalanga kena ve simeli mbola ke kemenrau na sema tiko ngori mai pera luma waka nui ni vinaka tiko ani ni ondo mbula vinaka tiko wakatalanga kena ve kemdo ke desara na sema tiko mai na nek mai waga Australia waka nui ni vinaka tiko ani ke na ve yasai Australia ke desara ni venga ravi tiko kena na ve vanua ni venga ravi so. Te runga manda nei talano ni kawaika mi kamida mai verto na bonga ni ndelai vangani and the radio mbulando vata San Francisco. Ko te kendo vata tiko mai. Ngasa, 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 ngasa,
Sandina Sara nei talanoa ni kawai kami dao ana radio bulan dua vata sa mai ausana mai dava talitunga kina da sana sea masara niongo kina nonde wasininga ona nongo chisu nongo vanua mea wakaere tondo wakarotaka ka wetoko ni talitunga kina na New Methodist USA. Na wuni to kaningo una wuni da kua vinaka wakaliwa na veto mani tiko mai and kabi vinaka ni kua au Suret kamni ke wakauni adalata na vi talno so na vi program so na vi ulutanga so ningai subscribe kina nito YouTube channel sena nonda to YouTube channel wakamata vale o na radio mbulando vata and na YouTube ningai rongo da kina na vi program ke sara ndo mai rongo di tiko na nonde wasininga no vata and na vi akavi me da bana ngona da ngai vi rongo di ndo motali tiko kina au sa wakamo di tiko ani nda sana sema sarongo kina nonde wasininga no vata nongo chisu, nongo vanua. Nongo chisu, nongo vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a radio Mbulando San Francisco me County Kenda Vatamai. We invite you to join on my TV. Or catch us on our He is an epitome of God's love towards mankind. God designed us to live, and the Bible reveals that family relationships are important to Him. But as the believer, maybe you still struggling at work, social life. We AM on my TV. Or get epitome of God's Bible reveals that you still struggling with your Is brought to you by the Ministry of Health and Medical Services, shaping Fiji's health. A family is an epitome of God's love towards mankind. God designed us to live in families, and the Bible reveals that family relationships are important to Him. But as a believer, do you feel that you are still struggling? Maybe you're still struggling with your relationship, struggling with your finances, struggling at work, with your social life, or with your spiritual life. We invite you to join us on our Family Table Talk every Saturday at 7:30 a.m. on my TV. Or catch us on our Facebook page. Bulavinaka, welcome to the first Family Table Talk for year 2024. And thank you for being part of this program for the year 2023, and now we embark onto a totally new year. And I believe that most of us haven't started at finding a way around, still in the festive mood, and we would like to welcome you and say Andrew Vinaka, Bula Vinaka,
to those of you that are here in Fiji, as well as those that are tuning in from abroad, at whatever time difference that we may have with Fiji, we would like to welcome you and say thank you. Well, the first thing that we must be grateful for, that we have actually finally arrived into 2024, because anything could have happened. Some of us didn't make it past 2023. A few of our friends or a few of our relatives didn't make it right through towards the end of 2023. But you must congratulate yourself and thank God that we have reached 2024, that He has given us the ability and also the blessing of living another year that we always take for granted. But who knows, by the end of this year, how many of us wouldn't be here? And that's the reality of things that we don't want to talk about usually, but we would like to say Bula Vinaka, Yandra Vinaka, Arna Yandra, Bula Re, and thank you for being part of this program. Yeah, we must thank God Almighty. We went through 2023, some of us, we go through challenges, mountains so high, sometimes a valley too deep, and sometimes crossing oceans that are very, very rough. And arriving safely to another year, 2024, we are looking forward for another challenge of the year, looking forward for the things that we're planning to do, that we have a great plan for 2024. We must think big and plan big, and we are ready to cross over and do what we're supposed to do. So for those of you in the village, we know that we are ready to tackle another year. Yeah. For those of us in the urban centers, urban areas and town and cities, including those of you that are watching and part of this program from overseas, Australia, New Zealand, America and Canada, those of you in Asian continent, European continent, and those of you around the Pacific, we are ready to tackle 2024, come what may, and we are ready to do the work. And when we plan good, and I believe that we will be given the challenges, the higher the challenges, the strength that we can tackle every challenges. For those of you that are planning to migrate overseas, and those of you that are planning to find work overseas, maybe you already applied for your visa, you already got the sponsorship, and you are getting ready. And let's look forward for 2024. Look positive, plan positive, and wait for positive result. And I believe that we can do it one more time. Every year comes always different challenges, and we need to rise to another occasion. As you have planned, the plan that you already planned for 2024, we start with a bang, and we tackle it as soon as we arrive. And don't wait until the year. Earlier that we tackle the plans, and the better for us. 12 months is not long. Just like this last year, we can just like looking back at yesterday. When we look back, it just takes 5 minutes, 10 minutes, just to think and recount what we did last year. So the earlier that we do our plan, the earlier that we tackle as they come, the better for us. So we have enough energy, resources, and time as we approach the mid-year and the later next year. And the plan for our children going back to school, this time that we must be already planning their uniform, their books, and their shoes. It's one of those times that you stand still and you look back. A few of us may have regretted the way that we have lived our 2023 in a lot of things that we have made, drop the ball, things that you have planned. Like I always say, from the beginning of the year, we're so full of plans. And most of us have got all our plans well written out, just like all other years. But most of those plans, now when you reach December and you look back, maybe only one or two you carry them out. So the excitement of the year, or the beginning of the year, it's always there, from a child right up to the adult, regardless of the responsibilities that you have. But one thing that we would like to guide you, and we will try and work with you every Saturday,
is to be serious with your plan, be practical with your plan, be realistic with your plan, and execute your plan at all levels, and try as much as possible, say in a month or bi-monthly or in a quarter, that you have worked towards achieving this plan. Other than just the excitement of, we can come and set you up, write your plan, plan your life, plan your year. And then we stop talking about it throughout the year. And by the time we do, it's like on the 8th or the 9th month, which you haven't even done anything about your plan. So the responsibility becomes yours because you are the one who writes the plan. But we will try as much to work with you and to remind you that you achieve this plan. And when you plan, there are plans that you write down, practically that it can be done. And there are plans, you write it down. It's like, like you're not sure whether you're going to achieve it or not. And that is why, like for those other plans, for those who believe in God, or for those who worship God, like we do, then that's when your faith comes in. And your faith will help you achieve the plans or the targets or your achievements that you would like to achieve this year. That you know fully well that you don't have the ability to do so in the physical lesson. So as you write them down, don't limit yourself. So you write down the things practically you can do, like do this, do that, do that. Like okay, I can easily do that. And the ones like buying the house or buying a fully well your salary is not enough to bring that to pass, or send your child to university, or this kind of expenses. Some are really big that your current situation or your current status cannot. So you write them down in another page as well, or in another book. Try and get yourself a book to do so. There's a lot of bookshops here in Fiji, a lot of small different sizes of books. For those of you in America, I got this book from Ross. That's about $2. And one thing about the books they sell at Ross, for those of you in America, it has some, inspirational write-up on the cover. This one is Believe You Can. There's a lot of others. Most have got Bible verses on it. So when you get those books, and then you will work around that book. On the front page, you have other things going, and then you have the middle part of the book, and then you have the back part of the book. So, but you need a book. You need a book. Don't just hold a book this week, or in January by February, you don't know where you place that book. Get a book that you can always carry it with you. The size that fits in your bag, or the size you can easily throw in your car, or the size that, it's not like you're carrying a Bible with you all the time, or how big it is, but make it more practical that you can take it with you. I'm trying to give you guidelines so that we don't just write our list and being excited, but we write our list and we carry it with us, and believing that all those things that you have written, it can come to pass. And that time of the year, you look back, some of us may have overspent. Some of us maybe, didn't really think out the whole festive season. And we're still in the festive season, not until everybody else returns to work and school starts at the end of the month. And some of us, by now, you are dry and out. Like there's no more money out there, and you're trying to make do with the little things. Well, only look back and learn from it. You cannot do anything about it. You are in that situation now. And some of us really manage well. Come this time, this date, and today, you still have something in your wallet. You yourself, finally did it. I managed to save some money in the midst of all the festivity, everything, party, merrymaking. I still managed to save some funds. And this goes to all of us all over the world, wherever you may be, because I believe this season covers the whole world. Like everybody is doing something somewhere in another country. And some of us, you always put up your house. That used to be me years back. I love putting up Christmas trees and all those decorations. And what I do then, not until we stop celebrating Christmas, so I take off all the ornaments, I pack them up nicely, label them, and take down the tree,
put them nicely in the box because we don't use a real tree, we use a Christmas tree, artificial ones. And then I always have storage to pack it. And by November, I usually put it up on the 1st of November. So if you are one of those who always put up your Christmas tree and its ornaments, look through your Christmas tree, see the things that you can carry through for the next year, things that can still last, and pack them up nicely, label them, and store them somewhere for your next Christmas. Because that way, it avoids you continue to buy new decorations for the year. And also for those of you maybe haven't been at home, you're still at your parents' place or grandmother's place or in the islands, still enjoying the moment. Well, continue to do so, but at the back of your mind, know that the days are catching up. School will be starting soon. So don't leave all the thoughts for you to return and then bring it back and start planning that. Wherever you are, you can start your plan. Wherever you are, you can start projecting what needs to be done, certain week that these things needs to be achieved. So, you know, this morning is just a reminder to all of us, wherever you may be or whatever condition that you may be. I believe for different countries, they've got different starting time or starting dates for school. For England, I remember for Europe, as well as America, I believe a little bit of it, that for Christmas, like us in Fiji and New Zealand and Australia, like it has a bit longer of a break for them. We can know what but for Europe, I'm definite that September they go to their new year. August is the big holidays, and September within the year, if you're in class 4, you go to class 5 in September, like the year changes within the year. So come January, they only took the break for public holidays during Christmas and New Year, and they are back at school. Compared to us in Fiji, it's like a long break. We enjoy the festive season. I think we are blessed. And then we go back to school. If I'm right, the starting week or the starting date for schools in Fiji, it's at the end of the month of January. So, you know, we have a quite ample time on our hands to be able to do everything, spend our holidays, do everything that we wanted to do before we return to school. So, just on those stages of life that you were in this morning, and also your health. Some of us break the rules by eating the food that we're not supposed to be eating as directed by the doctor. Some of us are not feeling good after abusing everything that is over the festive season. Like, it's like, okay, and now you're regretting some of those little decisions that you have made. And so if you are in that category, well, don't regret because you've done it. Just stand up and correct it. Correct moving forward. Try and get back to what you're supposed to be. I'm one of the culprit too. I did that as well. I'm allergic to 5 main things, and I was directed by the doctor that I cannot take because I break out in rashes. And one of them is milk, and the second is coconut, anything to do with coconut, lolo, or anything to do with coconut, miti. And the third is egg white, and fourth is egg yolk, and also the fifth is prawns. Well, I wasn't a very good custodian of my health. Over the few days, the ladies who may be tuning in this morning because we were doing the serving for our event that happened at the Dome. I've been breaking my own rules and eating the things I'm not supposed to eat, but I always have my tablets on the side, which is the wrong way of doing things. And like what I said, I'm saying something that I know fully well that I did it as well. So you may have, maybe it's for some, you can play around with it, but for some you cannot because it's life-threatening. And whatever situation that you may be, try and rethink. You congratulate yourself that you have finally come out of 2023. You are now in the new year, 2024. So what's going to happen for the year? You don't really know. What will happen to your family? You don't know. What will happen to you and your husband or you and your wife? You don't know. What's going to happen in the workplace? You will never be able to say that. But the only assurance is for you to be positive, do the right thing,
and live the right way and be with the, in the right fellowship or in the right, having the right people around you that speaks positivity and also bring you positive vibes other than being negative or telling you or tempting you to do the things that you know fully well that it's not correct. Yeah, we take this time to thank everyone for beginning another year, and we are looking forward for another year for us in the church. We just finished with our youth symposium, and we must thank all the stakeholders like Fiji Sports Council, the Suva City Council, and all the other authorities, the Rewang buses, the Soa buses, and other stakeholders, $1,600,000 for accommodating our young people, thousands of them that they converge into the Vodafone Arena for their 6 days conference symposium. And we really enjoy what was provided and the help from other people. So we thank every one of you that have been part of us when you are watching this program online. Most of the program, we thank My TV and the crew, Chonati and them, for airing most of our program out there. And not forgetting Stanley Simpson, all the way in Seattle, in the state of California, state of Washington, that you are enjoying your break at the moment. We take this time to say thank you for the time allocated. Not forgetting for those of you in the village that you are enjoying the program, including the first family table talk this morning on the 6th of January 2024. 2023 now, it's called last year. How the timing and the month and the year start to revolve, and it's picking up. You know, the timing, at the moment, the timing is very short compared to, 20 years ago, 30 years ago. It was, to us, seems long when we finish with 1 year. But now, maybe the technology and the time have just gone so fast. Just yesterday we were driving past the Vodafone Arena, and we looked at each other and we said, boy, just like this last week, that place was fully packed, jam-packed. How the days have just gone so fast, and within a week it's done. And then you're looking back, even the year as it starts, it's running out fast. And which means that we cannot continue to live the way that we live in the previous years. We need to catch up and live with the momentum. We have to change as time changes. If not, we'll be left behind. And it's a challenge to us because, especially for us in Fiji, the context of it, that we need to be relaxed all the time. And we don't realize that the time, the world, the generation is moving very, very fast in a pace that we need to catch up and adjust our lifestyle, our life, and our family. If not, we will struggle along the way, and we call it a left behind, because the time, the mindset, the behavior around us, our neighbors, organizations that we work with or we work in, the government of the day, very soon it'll be election time again after 4 years. Just like this last year, we were just waiting for the forming of the coalition government. See, the timing, now it's already 1 year finished now. So the timing is on a rate that we don't really understand. That is, we feel that it's fast and something that we cannot control. We just have to get in and ride with it and adjust as we move along. Well, time waits for no man. Now, since it's the 6th of January 2024, the quickest, fastest question you can ask yourself: for the first 6 days of for the year 2024, what have we done? What have we done towards our year of 2024? And that's a quick check that you can do for yourself. For us, we actually have this youth symposium, as he mentioned. We started on the 29th of December, we ended on the 4th of January. So we had 6 nights and 7 full jam-packed days. And it was great having these youth
And it's amazing, the different walks of life, the different youths that have come in and together in different levels altogether. It was, I would say it was an experience because as you not only teach, but as you guide and in the physical, for their billeting places, to getting onto the bus, going on to the excursions. So they had excursions as in doing evangelisms, and we have the career path or the careers expo on the different teams on a rotational basis. And we also have cinema for them to go and watch. The two great movies that we have selected for them was The Miracles from Heaven and The Journey to Bethlehem. So the experiences that they come up, like we have a lot of children that comes from the villages, come from the islands, and the impact in their lives and the experiences, I would say. By yesterday we were having our family devotion at home, and one thing that we were talking about, most of these children, most of these youth, when they return, they will be still talking about the impact it had in their lives. And as you interact with them, as you call them onto the stage, you can gauge the like just what he mentioned today. You can gauge the different levels of engagement, of exposure, of understanding, and like it's obvious, which means that we cannot be the same, or we cannot class the youths to be the same. Their differences, I would say, stems from the fact of different upbringing, different exposures, and it's quite humbling. It's very humbling just to be able to be part of this youth life for just a few days, and given that opportunity, I would say, it was an experience. We had nearly 2,000 youth that was out there in the dome, and for 2 days we were joined by the Angel Avengers with the ages of 9, 10, and 11, because the youth took on the age 12. And even for the 2 days, for these young children, the excitement, the energy, oh boy, like it's so overwhelming. And having that number of 300 plus children that actually registered, and just to see that excitement. And they come from different walks of life as well. As and when you take them lessons, as and when you have their interaction with them, I actually asked them, raise your hand, because we were talking about loving Jesus, loving your mom, loving your dad. And I was asking them, okay, raise your hand if you're saying you love your mom and you love your dad, if you have your parents at home, or you are with your parents. So I think nearly about 90%. And the next question asked, okay, raise your hand if you are with your grandparents or your aunties, your uncles, or somebody else is looking after you, and you have some, hands raised up. I was told later, far later after the program, by one of the coordinators, that we had a little girl that was sitting there, and as I asked that question, she broke, into tears and sobbing her heart out that I didn't see. Just that reminder, or just a question. And we got our people to ask, the situation. And those are the things that most of our children, they go through, that sometimes we are oblivious to the fact. And going back to the church that we belong to, we try as much, even when we had our global conference, we try as much to have programs. Their lives was impacted somehow. Not just generally just coming in to listen to the preaching every night because you choose not to, you choose when to, but to create activities that will get them engaged and get them to understand. Because we can be preaching or talking about the same word of God here, but when you bring it down and practically physicalize it, by the time they come and be part of it, the teaching that we try to teach them or preach to them, as they experience through it, those are the things that will, leave a legacy in their heart, in their life, that they learn faster, or they take it and they own it. And so when they leave, they own that. And that was something we tried as much to do it for our youth, and it has been running for the